Rehoboth Studios.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abana banyasante ndako bakwani seleta Yesu Kristo. Otiso. Naonda iga na furahi sana kwa asengenjo ya ATV ite Otis TV. Asiritu ya lero ni marababe ya bono na wele ningambia mono sana anonsi ya leso ndikeretie. May God bless you. Niko ndani leo nina mambo mazito. Otiso na umera nina nomorogi. Saitia kipofu. Jamaa yuko ndani kwanyako romorogi. That's my question. Have you ever kwanyako romorogi? Kwanyako umira na nomorogi? Kwanyako kwani omorogi? Mwanyako ikaranza nomorogi? Bas, niko na brother hapa ambaye hiyo kazi ya usiku ameifanya. Nyanogo tindo kole bitondo tindo koi. Onye nuko lia twende kazi. Onye nuko baga twende kazi. Onye na hiyo mambo zingine zote. Huyo brother hapa kwa lugha nyingine ya Kiswahili inamaanisha kwamba leo niko na brother ambaye amefanya kazi ya uchawi for long. Amefanya kazi ya uchawi hapa kwetu Kisii. Amefufua maiti, amekula maiti, amegawa maiti, lakini siku moja akakutana na Yesu. Na Yesu kamuokoa, akabadilisha maisha yake. Basi ninapokukaribisha nikubalie niombe. Nikupe time ukashare. Kabla huyo ndugu niweze kumkaribisha kwenye runinga, nataka ujaribu kushare. Chukua simu yako, jaribu kushare. Share that this streaming. Jaribu kuishare kwa marafiki, jaribu kushare kwa groups. Tafadhali konya kwa share kana bantu baito bagwa mangana ili watu wetu waweze kusikiza maneno haya. Basi unapoendelea kushare, nikubalie niombe, sikize wimbo mmoja ndio tuingie kwenye kazi. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru mtakatifu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Jina lako litukuzwe na kuinuliwa edadi. Asante maana umenipea nafasi nzuri leo kwenye studio yetu ya Otis TV. Leo nina mgeni aliyemuokoa na kumuondoa kwenye nguvu za giza. Basi leo yuko hapa Bwana aweze kutusimulia. Naomba ukambariki, ukamtende mema. Watazamaji wote kwa wabariki, walio pamoja nami kwenye studio, cameraman na wote ambao wanashughulika upande ule mwingine wabarikiwe. Jehova, utunene siku ya leo. Sifa na utukufu zikurudie, maana Baba umetukubali. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo naomba na atakushukuru. Kwa pale sema amen. Amen. Basi bwana nango saba umwana mintali kwa sole tema go share so that tunyale ko buata mangana ya wero bagate banga tugwese ko buata maneno wero. I have my brother here, mungwano yokorere miremo okorere binto, lakini wacha nikuletea wimbo ambao nimeimba na huyu msichana juzi. Msichana anaitwa Ruth Nyaboke, wimbo ambao umetoka saa hii. Kuna watu hapa wananiambia rudia huo wimbo. Ngo nasema Imela another ni translation yake ni kwamba Imela ni Mungu kwa lugha ile ya Kinigeria. Basi twende kazi kwa huo wimbo, kisha baadaye nitakuletea wimbo mwingine mgeni tulioimba na jamaa fulani hapa anaitwa BCB. Wimbo anasema nyasawa ndola ila mabera. Baadaye kidogo tuweze kuingia kwenye shughuli yetu, ama tuingie kwenye mjadala, niweze kukuletea ndugu huyu ambaye aliokolewa kutoka akiwa mchawi mkuu hapa Kisii. Twende kazi. May God bless you. Reboot Studios.
Chineke yuko. Ukitaka kuinuliwa imela Chineke tayari. Ukitaka utendewe miujiza mwambie imela. Ukitaka kubarikiwa imela. Ukitaka kubadilika mwambie imela. Unatenda makubwa imela Chineke. Unatenda miujiza imela Chineke. Unatenda makubwa imela Chineke. Mambo ya kutisha imela Chineke. Mambo ya kutisha imela Chineke. Kama sio wewe Yesu singekuwa hapa nilipo. Kama si wewe Yesu singeitwa hivi leo. Kama si wewe imela singekuwa hapa nilipo. Kama sio imela singekuwa leo. Ndio maana ninasema imela Chineke. Ndio maana ninasema Chineke mwe. Ndio maana ninasema baba yombe mwe. Ndio maana ninasema Chineke. omurikireria boti Stephen Omaetaya. Basi nabakwaniria bana ba Nyasaye mbiya muri marietana enkoro kwa Pastor Thomas Nyakundi ni mwanjete Nyasaye. Pastor Thomas Nyakundi nero oyo ori okabeire omorogi nabete ogokora egasi oborogi ase emiaka emenge sana
lakini asa mange bwate tariki ya monaintwe ase Otis TV ase rituko ria Friday eyera betare 25 nyetindi bobe tomerane mbagareria mang'ana ina ne mbaereso mugano mutambe sana gochakera chinsa ibere chia morogoba chinsa ibere chia botuko na kogenderera mbia mono sana. Bwata etariki amonaintwe ime ya Otis TV chitariki 25 omutenyo yo gatano limo omwaka bwa 2021 lituko lya Ijumaa ime ya Otis TV erinde onyore amang'ana yo ase obwagale amona Evangelist Douglas Otiso na Pastor Thomas Nyakundi chinsa ibere cha marogoba erinde onyarwa kubagwo kwemanyia amange aitwa kwariganirie. Otis TV omoyo P. Yesu asifiwe. Basi bono abana ba Nyasaye amang'ana naye amaswafi. Niko hapa na brother naitwa majina nawaambia hapa intombire vinge mutanya koigwa abana ba Nyasaye ande bono ntero buguma bojerete kabire na sengenjo obwatiro tamanyeti abanyange bintombiro tamanyeti. Leo hii tuko hapa kukusimulia majina vile ambavyo nimetangulia kusema. Ninaitwa Nigongoro kwa Evangelist Douglas Otiso with my brother here, our guest brother anaitwa Thomas Nyakundi. Yeah. Thomas Nyakundi wengi wamekuwa kisikia historia yake, lakini kuna historia ambayo hujaisikia. Kuna mambo ambayo hujaisikia na leo tuko pamoja hapa. Na leo tunaenda kusimulia mambo ya undani kabisa. That's why tumeanza mapema ili tuweze kuwa na enough time. Maana kuna mambo mazito leo lazima tuyazungumzie na lazima tuyangazie. Lakini tafadhali kabla hatujaanza, maana maneno ni mazito, sitaki tuweze kufungia yote nje. Kabla tuanze, tafadhali ningependa mahali penye huko pale ambao unanitazama, chukua simu yako, unapotutazama jaribu kushare. Share tafadhali, share your link, share kwa marafiki, share kwa groups. Tafadhali jaribu kushare ili kwamba watu wetu waweze kutupata. Tebasiko cha kwa bango manyete the waiting is going on, you know, mtu asikuja kukosa hii maneno. Tafadhali make sure everybody, kila mtu ako ndani tunapoanza, na tutaweza kubarikiwa kabisa. Kwanza kabisa wacha niweze kumkaribisha mzee wetu ama ndugu yangu Pastor Thomas Tatambuyole na kiyeso nomuya konyere baka na ikirera nani watemire sana ni kavyo igoma te kavyo muna ya chama na tabera tabu kusia na minyo kire baka ndoje kana zoire. Asante, karibu sana bono brother Thomas kwa rabire kwa na abantu arachire TV chiredio lakini rero muna gwante bya mangana rero bwate ni garama ritona nchiri gwasi gwante biri bya ngaranga na maritona na mageni ndageta abantu baito banyamanye ya itanga ninde tukatebanga biamono sele njoko ngari ya Otis TV. Yes. Na beire ngakientambe ngore sumuga noyo. Lakini asengi njoko na bwango na nyora bandi bagotebanga asia ndenko na studio kwa yelikuwa binda binga tingo kwana. Lakini atakante time to enda ngora na bategere bari skali bari gereti anyara kubate bintu byarenge bikomo. Yes. Ko singo tindo ko narenge mebere na abande bama diskali nga emebereye esababu abantu bagotindo ko renere ko sigero twali gotindo kora omonto omonda esababu nero twali gotindo kora kiri twatindo ko iro mobere bo monto motaka sababu nero twali gotindo kora bono binte bya bange baramanyisa sababu yo gotindo kora mobere omonda amono motaka dege ndonke na tetia bantu nga amonto por kwa marodi amono muganga amono munyamusira etwali nge ministry yemo nekiombe kina kamo kosia banta bange babo chabate banga ngekiro montanyo robo komu omunyokero munyamusira kuso munyoka so muraguli pona gnata kambe ke biyanga abarogi amona abanyamesira n'abaraguli etwali nge ministry yemo mbona sebale nabante negentakamo na musara bantu baramanya mono bakumbona ki nakiwono kiombeke mfaida kimoja mwanya arekere mwarenge mali ngori twale ngo musara senge ncho mali abarogi mbagwata chairman mbagwata mugachi mbagwata muliki ekingu tubata kubata yona igo senjire ndane no mutagara nyona tutagarate no yotigarete ndinga tata benga lero tutaite komanyanga wae omonto monda ayengo abarogi bagotindo koro monto monda with what reason no mutaka reason nereri kibase cyao kuri musara cyasira go se cyabagentogete reason nereri amangana anda ama to kumanyanga igoro yo mobere meaning kyo bwate
ande amangana mange tutaenda kuchimba ndani, na leo utaweza kuyasikiza, na ningependa ukiwa pale usiogope, just be there. Our brother now is not now witchcraft. Yeah. Man, yes, mchawi sasa. Yesu alimuokoa, hayuko kwenye giza, lakini Biblia inasema ya kwamba walimshinda shetani katika ushuhuda wao. Yeah. Through this testimony the devil, shetani lazima ashindwe. Yes. Maana unapoweka uwasi wa shetani nikako bagitirianda, yeah, oso katago tena. Basi ukiwa pale mpendwa, haya maneno tutaomba ili usiwe na uoga na uweze kufungua macho yako ya ndani ya kiroho ili uweze kuyaelewa. Kwa sababu gani nataka kuomba? Kwa sababu watu wengi, kuna historia wanapoisikia inawafanya kuwa na uoga sana, yeah, na inawafanya kusikia kwamba hawawezi kuendelea. That's why we are here today, ni kuambia kwamba by the power of God lazima uendelee na usikie kusonga mbele. Yeah. Biblia inasema, inauliza watajuaje kama hawawezi kuambiwa? The only way you can know ni ya kuambiwa. Ukiambiwa unaelewa. Kuna magonjwa duniani ya kawaida na kuna magonjwa ambayo si ya kawaida. Kuna shida zenye unapitia za kawaida na kuna shida ambazo unapitia ambazo si za kawaida. Kuna maisha unaishi ambayo ni ya kawaida na kuna maisha ambayo unakumbana nayo unaishi ambayo si ya kawaida. There is other things here, my brother, my sister, you have to understand and you have to, lazima ushikize vizuri ili uweze kuelewa. Utaielewa namna gani? Kwa kuambiwa. Na wacha niseme namna hii, nikilie mazingira kidogo, nikwambie. Wakati unasikia maneno, don't underrate. Wacha kuichukulia kimsaha. Wacha kuichukulia kimchezo. Yangotebi binte bigo koleka na bire. Nilikuja kugundua basta abantu bange begenete birecha sana kugwanya sana. Abantu bange bagenete propaganda sana kubwa, yani muguzi yakatabanga ngatararora. Yeah. Akuneneke tawanja. Lakini ningependa kusema hiyo pia ni dhambi. Yeah. Maana kuna wakati ambapo Yesu amekuja ameonekania wanafunzi wake bako oko batebinere bama gukana Petro magotabanga anje bakango kune. Yeah. Yesu okurwa magokaye oko bahoro kinga yaya ninji. Yeah. Na Yesu akama kubateria soko tegena mbobe sana. Iko kikwa igure gento na kiko naona basongo batobwete. Yeah. Kikwa igure gento, take it seriously. Yes. Utajua mbele. Waswahili walisema lisemwalo lipo na kama alipo linakuja. Yeah. So hauko mbali na ukweli. Simama hapo na uweze kubarikiwa. Ningependa tuanze, na kabla tuanze nikubalie niweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Falme, tumekaa kwenye studio. Sasa tunataka kuingia kwenye huu mjadala. Ni mzito kwa mawazo ya mwanadamu. Ni mambo mazito kwa mwanadamu wa kawaida. Ninaomba revelation itokayo kwako, ujasiri unayotoka kwako, Mfalme, na nguvu na neema itutoshe kwa mtazamaji na tutasoma na kwa runinga yetu siku ya leo. Haya maneno yachenge mtu, yamponye mtu, yamsaidie mtu katika jina la Yesu. Mfalme, wacha haya maneno yawe revealed kwa wengi ambao wamefungwa, wajue ukweli. Yes. Wafunguliwe na kubarikiwa. Napinga nguvu zote za giza, maroho zote za devils worshippers, maroho za uchawi na uganga, nazipinga katika jina la Yesu. Naomba Roho wa Bwana chukua nafasi hii, na kwa jina takatifu la Yesu Kristo ninaomba na hata kushukuru kwa pale, sema amen. Amen. Basi nitegere mwanjua tunapoenda pamoja na tuweze kubarikiwa. Tiganga njereka ngwa lega gekogera Pastor Nyakundi ora kuanira mangana getamagega na twete kuona mangana maji yake. Yeah. Lakini bale batanya kwa motegera ande ndeto tuchakire tukune story ya magazini tumagoje story ya gusio. Yeah. Itanga ni kabisa Pastor Nyakundi. Yeah. Seinonga nkaya nere suneka ase kenyaruge ko kuliana nyamare. Yeah. Suneka ino monjali. Hata kwa patike toka mwa banjali bali kutika baro. Bonjali nakiri mo igwete ngaba basami bonjali nje na connect. Ya? Nje na connect kiri aba bebe na bonjali aba basami nje na rweto. Na kwa connect toka. Saka. Okay. Yubono. Okay, kenyo tato mino mama mino moya bali. Mo mtona to ale korega skomo. Naite. Okay. Mama mino na sabe. Sabe tu akaya kaya. Jesus. Yobone kera usambu nje to bwadire komo. Lakini yasara banya kamicho. Otuko. Ni mugaso.
twabwate tumugaso kabisa iga live sengiro mwana we school twachite gosoka ari mwana uri tukamukora limansu ke twamukora limansu finally no twatiko mwana uri sengiro yenge saa 9 cyabo tuko twakabo mwana uri mwana we school baragimba tukamuntu mungayi kero ari mwana uri mungayi mwana ba giri bari skali kero mwana ari mungayi baragimba gutaka baragimba gutaka muntu wagachire nyumba ingia oiba ko muri gisana bantu bari gutaka muntu enyota yaye gukorora kana ya bari oli bako muri gisana bono mwana we nari konya akorira amatemo agatwara amagisi amaya sana bono gutuko ngo ntwabate remote yitwa twari gutumeka abarugi batara cyokora bamukurikire ko ruce ukwana nande kese ni kiroche chiri moto control inchiro abarugi bagutumeka nana batakora bako muntu wa America esine gweto ya mugo banga America ngale montaga tenga America ngale I thought America you are not far ngora batwari mu muntu wa America toko muza bako ikaro chasi ngenya batabanga makuru America montaga tebanga nabona chita America ngo kiti maikeria ryo uri zake agera batasamachi abategera libanyale gukuigwa ryo giria ogera mate bono nayo bwata magana ma twenda kazi bono nchake batebanga tiganga kiri kwanza nyasambi yamono senincho antoreti wa somo libati ito naro somo libana maisha bono mwajire mwasokiryo mwana twasokiryo mwana mwatwaliryo mwana wabere limanga twaliryo mwana oli kali moko bwa basi twabwate irusuneka twabwate irusuneka sakoro kwa ya masaga otuko bozomoga mugasoigo wani mwatale twaka mugaso mwana oyo twamutale tuko kawaida baragikiza kianda bakorire mere baragikianda to kubanyora pale kinza kianda ko twakorire mere bono twatari umwana oyo tuko bogima rochari ibintu biri twamuntu abari maso namonda kubona nakibabo kibakora umwana bako bari maso kero twari wikarochari ko ane tole twa umwana oli amache getondo aya umwana oli ko matole amariyo bana twari kubanya amache getondo amanyi ngarari twari kubukani kero twanyorire ebintu biraba bakora ibimwansoro cyari kwanya bari bakakisese barabinganya bari kakinya nawo kero batutakora ibimwansoro te igeni mwansoro batari bantu boga bako tari nyama y'abantu yo kwanya bari kero bakora ibimwansoro te batete ko kora ibintu gete ngora akora bare one kero twari uchukoyo mwana kwanyitwara mu musire ko kiro cyane remote ito ugiro kwa remote rero lise ngo manya remote yo onyebeke kabisa abantu understand remote rero bwate aye ronkoro kigore remote yabaro gitegwe you we remote you from Saudia twako remote baka ya na eduraro kuna tara no mugano yemono kosi abantu barabanya pengine skale montaba tano pengine amangana no bolimo ngo baro kinde live ase na usetiwe nyama ikabekiro remote mora gutwo njo karobe kimoni be ready share yo maneno mora gutwo njo kwa babesese na bomora gya gutumenge siri kia aho tuko biriwa sokire gafla ngonjo kembe post yesterday ana bogonjo mbwatende gari kokorigyo mora igo nimbaro kia seba stinya meba kambe kire remote yi bono ngo ikabo tuko nyinaje mwao abongo kesiri nso baka mwao kindeke moni orenge kimoni kine kyangu yaso nyumba patine yangu anerese ndio kwa kwa nego mwana otara ikaraso mwana bono ta na ngara bantu batete kotegera moigure ka post dia boso mwana isera tangan tato minato tangan to tato mito moya tata nke charingi na tirante bya bandu skaringa omuntu nabako bomorogi mugakatari morogi tata tamanye to sengora batona mama pake miaka umwako mtaji wa kaibu na mwana charikire mukao itiru ke mwana witiru igo tata ngiri cyane no njoko pona ko ne kere moja mama sambiru to bwatiri ko na mama muto ko minjori igo ntame to kiricho ko chikuri kitata na tata kumbe kiricho ate bigunga tirimbo kanka mangana saliti osio mujito no sambetu umujio sambetu mama na role mwa chigwe chisandu abantu na boli enyombe yabarogi abantu loja abantu bakomenya nomo bantu bali bangi na kiego chance bona chisandu kinga chikoba irenga nande nyombe inga chikobe edromo bwate nyomba irongo twali kubacha igorongo nabo chisandu kichiko so amere ko chikobe gukira no 20 nabo chiko so sandu 20 ige nyombe agachire goro ne obwa siri goro irongo libiya sana bakwa chebyore byabantu sandu kucha abantu bachikobe chianga cy'abakungu giri cinke twabwatire ngo kwanira tole jinga kitwazo chikara batala kubeka ige bintu byabaro girongo twali kubacha
ya Eke omuntu rando enyombe y'abantu bane koso bale abagani basoya ose ine nyombe sekiro lyo. Yale nyumbe ye abantu koso bale no. Kosi onye mwana kwa nyuzi nabo kwa kawaida utizo mwaonaje. Lakini ase tulikolgere liro. Ya yase nyino ole kiombekeli. Kesi eli gangu kile katora mayo. Oh, Amario ga toko kile kana waswa muchio no ikaranza ndo ikaranza. Toko magozi kene ngiro muchio. Ya kine mbi bita no liro. Lakini bindo okay. Ya. Bono ngwa no so mete ngwa chete ulipate kwa shule. Sasa abana bande ba mino baro. Bana mito baro. Eto arenga bana sita. Ese ni tu atambo kero mwana yake. Twenga bana sita. Bono mame kera ko so ikiombekeli me. Toko bakiombekeli member. Anye toko yese. Okay. Bono mama buna kelima cheta gachoine ko mikaba ngiya moja. Akamutaitoa kwa member ko ikoro mwana yese. Bwana umutera wetu mwana mtegi yese limutangi. Olengo mwise. Bas mongno likabe member nalibona jendo kwa iwe gasi yobogachi. Akatewe se nyikwa mwana yese. Bono to kwa nayo rabe member yo twakire bitondo na keregento. Bono njina maida se njina makana arege. Na bwate myaka 5. Bona bukina basoma kwa na tijeti kwa na mono. Because mongno no arenge. Ono mugano ne igore na mungno karu mwana yezili mutangi akabe member ngitima yadina foto kinet eskuru yeto kana kwaenda ngati ina ringe nasari klasi ya moyo tinje ndiko soma monochi klasi bere kumbe mama no ale member kiombekeli ege tabaro giba kwate gitabu kiafu ege tabu giba koli kabantu bagana iriko kwa omwaka bantu bagana iriko itero paro omwaka abantu bagana iriko korochi bali mu mwaka one kiombekeli mama kabe membe kiombekeli bakamutegera umwana yeseri kandi uri yese nane kero mwaka nguru uri yeseri igo ni mata bategera bari sikale bara kumanyanga muntu korko mo genye kora manye muntu korko mo ri nguru wale gento ke komekya membe ase kiombekeli ono mama kae go gasiri ngo wache bito abana abaino sita oyo magako oyo mochi akiri batano bategera batano basogete bono toro chabona twatigere batano ngukina tore turabaki para tora ukina nande kiombekeli me wana ntunto manyeti nande mama agategu nande ari umwana onde igieseri oyi bunango takabamora bono mama minto ka saini igarekere igieseri igetabu ngero go saini umwana oli ebireche byaba mashetani naro mashetani araba rubate rochale mashetani ariko batebina umwana geto tupe Ono nyino umwana mumura kuna bago point bago tebi umwana tagete kurasore mashetani mucyara tebana to umwana mumura bona mashetani yari ari ochale gatebana umwana tagete kurasore umuntu ko kumaria mama ari ko kumaria tuzeto umwana mumura mama kuruma ndo mumura igoma ekero umwana kuru yese naro ko polisi kare kera kuru yese ibago chibamanyenya no ekero umwana kuru yeseri iko muramera barekere yose ahita bamonjora bya kabarimo uno monda akara umwana urenge buye akino abera kabarimo bere licara finally bamuite kya baruma no kya moita obochara ose abe barimo igari ya moita na bengenje yiko yeseri bono umwana muto karu goyo kabere nere gari kamoita agakuba torojo abone getabu gege ko bwati uno kuru yeseri ochari abari bakome timu ya karunia moja uno kuru yeseri ono ngitinda maimorogi tinda morogi bono ko igore unango chwa so ime manyenga ngikirembe tinda banyekende amo mito bono karu umwana oyo kabere yeseri tokagenda bono tukume mumuro mito kule bono kawaida tu bantu ngocha bara matanga nini badira mwana naye aya muise ko mito kule mwana naye kumbe kiombekelime baga nirie yeseri omwana onde teto ni kubiyanga nyasango rushara bantako agakora nyakundi buna mwana goitekera kose bakondo ekiombekeli na mashetani yali abakabatebinga omwana ogatatu no mumura mama agasaini elieta na arure Thomas Nyakundi aloro bono mungu tariko ere bono ni kai gwetaru no mbo mashetani yali mata tariko na kugostuanga nki ana bokuru baera abantu bari mechi yabo batana kumanyana kya abantu bawo bantu bari barenge mechi abantu abangiri bakuro ya moya paka bakoro bayari bono mama agasaini tete gotizo minto bari nyasaba cha konkonya nani nyasai tukuri ya ulitare ikokwa tokwa mama agasaini umwana ko Thomas Nyakundi nero yore studio lero gasaini kiombekeli egaike tariki elinga na irgo itu bono gukukwane kwa renge tabauti inche nare ko yanda ndiyegu musima musima abara ngol baro muntu musima musima tekunga bantu bari monta abolire goli gigo nabo ko gigo kwa na uko gari bagana bagusiarira mariyo ganda goita bako ire bako kora kwasira bono ego ikabotuko saa 8 chiabotuko ibe twaraire chikase ni chia na abantu araire abana ba minto amo igatora ibe
ego ikabutuko sasa botiso sasa bana nusu abo manya koranga enyumba etu amjene yo bunyasi nginyo ryo sana yange nyumba yo bunyasi nchikurige ri nyumba ndo negento kiti yachi buno burabu buna ryo korre tochi montara amre ngakwa nande ayiri ego kaiga nande kabone ngenti kyarima kumbe rya barogi batagete abantu baramanya skari ekero morogi atagete onyotiso muri abantu 10 nyumba onyomorogi naye batagete otizabieka naye bagosengerio riko ryabieka nakyo kubura ngagusinga umwana gete nasogete kunabarogi lakini abande baso kondo riko kurangiria bieka nana bobu bweli ogete riko kurangiria bino rya tatomi ai kwabo kwa bwati ryo gite lakini no kubwati ryo gite tori komera marogi ngendo komera sikone bimoni ore bitabara bato lakini abarogi no bari gati abasirita bona ai bintu no kubwati kimoni keri kujimutula abarogi baro oni wekari ngo chigotaboka mata kiege kia mesa ori nkumere tyo kwendo keri kia mesa igege kolima nako nyoro murango koloka ngo chino kwanera ringa abantu barabanya bagoteba nga omuchione nayo siekeru ya maro gitagozo omaro ginagwa terio ga kuna kaboko na kunega echabiye nego sense echabiye imi twende kasi abuna ngo chi egere go kera chinse ekyo mbaro kya sena abekero to remote na ari kune nyumba iga echabiye aho ye ime mwao ego sense ga yaruo naso abaka murango ibuka bono je na mai manye bustukera nyumba ena igendo kiames bono ginkumere tyo kamesoko manye konyora egesunte gekobwata na rugura bocho mako rabantu kogesi umurango yukire buka rabantu kogesi egento na kumejya abantu abono kogitinda amanye ngabarogi mbare kusino mokana arenge nabwate myaka 3 bono chikurgereri abantu aba baumera amachambasi aba mnyoki gocha minto abantu barege sobono nare bako so Kenya nyuma gocha nyumba ako so Kenya nyuma nchigonchora amaiso gandre mama no oni meane gachako mondo ko mamu minto ribone gesunte gekere nyomba obora bwachire obora buri bona bokomeza bokolima bono burabura jara ko lyo montara ngori bono bwachire bono buri bone ko komisa kolikwa ari komisa na korabo yasire bono ko bora bono obe nchikorigere go tali mama oyo ni gale n'abantu 100 oyo tali nyagete koshima tira bakora ngo tali nyagete omuntu oyo tali kerebyo oyo tali nyagete oli ngakira bona bachanka imeana mondo kugachanga afuna magatingi kibona imeana ngona kolira bona guchimbi ingikira mama gatinga yekera ocha kanya urusuka aba ibi bamo uruchianga tamiro goche nyumba ndo abantu bali batama goche nyumba oli ngumere tyo gutama koli nando tiso manye ko igweri yogi nyakundi boka ali mateni gondaire ngondo gete ngabono kaki abona ku gase nyo mondo koli eli yogi ni gwetu nyakundi boka in fact abaro kibagwata mariyo eli yogi ya chitari yoka ngawa manya kundi boka tingi manyete unambo nganyora tene yendo na debe yoka nyakundi kabaguna tole bona unaona changa ni kabaguna tole na kingo ali umuntu asubete go cyane abantu no bategete gutishya nkaruzi cyanga nkabaguna ba bona tokabe uniform y'abantu bari so tingi manyete unamba bwate nko babwate go gisike bintu ngumeze isiko nebimoni umuntu mitara ndebinga to kumbeli na kitwaba iga kigali jigo jo tu bona moyo gacha ndo chigo abandamba bwate chope gutui iwali derari kali kigali kime nakia banda bari bona nkarere mi ese ngile choba ngoje chi kitole sikali mwana mintembe ngana usere kigali kindi chigo changa nyete gali rume ko rwari echi na ko nyore bintu bikomnya bozo na chimoto kike ko ba nyore chimoto ndo ne chimoto chikomnyoka kumbe chimoli amarogimba kwa kigali cyabo chikoro Kenya ngaho ali ni gwote na kila mtu soenya ngao yao bona ngao na ingo swa mo tiama naro mo akweto ngoma ndasana cyaro abateba nga asinge nchumaria aye ngo swa kwali nge yao bona singe jumwana no ale soye no mwana ubwo habo yuma to dizono cyose yegeke ona nyanga we kunyara kubogorio muntu kabisa nyanga we kunya emoli no matemoli emoli ya tusi agora nyanga we ngese nyanga kumbe na machinyi yo kiamento kuma machira na bomo gara na bantu do teko bona gitinge manyito bona mama bona monte una soigo twanyoti kigali chinde chemoto chinde ngaho chinde chaja gire sabari kiro muntu asere cyabo bona kimwe n'ibitoki ngate mama ya tingo swa mutu yambere ko mai omuisho yo ngo jandura abande bakire batunyori
mama ukongoma nando bonsunira nani kisugo nondo kisonga karazali bona arutingo kwa na bunga na kinya nga wimo ke nje bona tui karante nyo rete na mwana oye muke otiso di kangu mertie nya nga wim siete nga to kaumera bara gibande roche tege to merete roche ke kiet ba ko roche rwa renge nyanche nene bona sana ondo gisandu kuchibangire emebere y'abantu bangira abantu bakwe bona nkamanya bategunya kundi kumbe bali getabu kyane ndisaidi yali nga rocha echiama ni echiete bateba nga nyakundi obe keliro geito soto konye gasto kwa mekwa jo betis na bortu gio wewe otokonye gasto kwa sobe keliro bateba chiama na muire ko bakonye gas agande bise ndugo itabira ko gasi bigere liga konye gwa kuri dagi chana gitwara ko keliro geito toko sasa kinesi ni kwa muire ko gasi twakoire gasi bakange gasi yo gosibye bitondo baro yekero wa tsoindi we gasi geta bantu manyiskali kero kwa bekiro gasi geta ari oche gasi turi ko rwa ngo elike content ya kwande niya ala baro kero ze niya kero ari ni kwa bekiro gasi kwa beko okobera umwako mu anye tokore tibi ye gasi ri kwa ego igo koiro ri burano umwako inanda venga okoiro mwana koiro ri gras agante na go tsuri bitondo ko rero ndo gasi tuno gosi bono nkanyora nga egasi yo gosibye bitondo na iwe ari je bega yakora kumba baro yo tiso kerimo kungati abantu baba rero ngomongi na biye kana ro moro abagaka bagotino baba abaro ki bago chakerechi ko chakerechi abana echi abasaba nene echi bake abagaka bakaba igo monta abatengo koro mun ko ngero moro abaro ki bale chuta trans bakaibo ko si abare sabo ni gudine training to na iwe gasi gosibye bitondo ari training ngakore gasi yuma komo kerba nakore gasi yuma komo ngateribona muno gutosibire getondo buaka amachaye kumbe kero gusibire getondo macha targa ni taga ni goit grants amaje ro temna ekum asinare bago tangire biocha kantu bago manyima tamandu bare ro tutama tingegere baro gimari korara bona ari kuchimata ari sinare bago tangire machari getondo amachari getondo tizo neryo gasaba machari monta sibigo getondo gya sibigo amachari naro ko monta go chokwana ngabuone amaja sia ribati ekera machari getondo sia ribati yo monto igoro erine mekosi ya ribati yo monto bone nkela churi geli monto de bisi kana bara bate ngana boli amachaya ba sibije getondo more getondo ngare kya rumo machari ngo betukere kisindani mo sindani je mali yoga ko bafe ngakiye ko na mate kwenye moja lijira 1989 nawo ingia kai mwana minto abana iboirumbu ato mwako yo mwana minto wana basibire tonde kyo namanya bategwa macanya kuri bona chibu yumire bare kole taro cyari ibuyu itatano itakumi bona macari ngati macha no tumusibire tondo na de tanje bigara rusibi kami abami ntombara babeke na barugasi na togosibya macha tumura ucia ama wadanya kundi kuna wakora usibire tonde mokia amachai kenda bakonye getero bona kote gosine kosi kumene kosi kenda baka nyakonya getero urari usiara macha iribatiwe kumba mukiyoyo kumba amacha yali twasibye getondo kiaraba amacha yango kibali baburukania mariyo kuna bakuburukania mariyo gaya unasi arwenke liga omuntu ago jagatanga abana baringa bamaini bana batari kunywa maru bange kunywa maru abana mukiyo nebintu rero gutukongo gebintu biko tara muki biko isiko abantu bagotirisiko amacha ngasi yali eline mekosi bado rodanga mimi napigiana mikosi fulani ninapatanga mikosi kile basi era amacha ile getondo emikosi yo chakubwaje familia bana ba osoma familia mukiyo toko gendera omuntu olengo monda so mukiyo obonda bocha kusira kibya ko akiwo monda watabanga akibaza na bwana sikuzi no nyara kibaza cyeruka kosi amacha twasi yarete achagire kore mikosi zo mukiyo ya bana wasibi wana wasiri gosibiye bitondo getura pose bya butura yana maega skuru ngwasoma skuru dicheti bona kwa soida mangana ye bitondo ya ya kwa soida bona kwemanyira inga bona naberomo
bagotebina rochega ikero goika ngochiore ba ngochindo koro kiasegete sinara abandu sekinyama egento ngero kwa bekerume ese rochari ba okero remote lakini kina kiroche ekengegete egete kokora nga egekomeka megestyle gete one gete kirikira bakobekeire bagesondera nirima bono tuli komenya getoka tuli koigu kosibona amalio ko bako rochari kiro koso igwikembo tondo kyabagi ngokorugure bintu bikorubemire ebintu birokuraegwa bono rochari na etu amaji getenga nyuti ya machi osina maji igitonda ebintu biri bamburuka bono koba tuli kwemanya bono kwa makoba okoba connected na bara okoba emoikoya marabara bono tuli kumanya bono gendo tu omege siel kyo mo no tagutenga isiko mo monto tuli kora usineke ayoro tinera erisko nera obwate okay abarogi aba akara bagokora ibade yabo iko bire cha simba usena bago sapsima muna kanisa ndio rochari ekerto ikiri rochari ntobwate chairman na wote chairman ni nero control na rocha igenga kuna diokora ababunge bakwenda bunge okunga Mr Speaker pare ane aseriki rochari kire ikiro litanga nkora chadiriana bali barogi bali ko goita monto busaigo nkora bakabale program na kimorojo tisa gendere na kimorojo baro machadiriana na kimorojo tokamoka ntogo tanta ni bintu private biere la inje aya inje doje motiso twara koraki twara teatro de motiso senyojo to watra motiskali otis twara rogendere sana kendo mala kora mala kwa na motinde kelio ko boya aliskali umuchiyo yo chato atutukanega bintu bya biere ya inje na rega mumuramere egali moito yotali ya yoita inje nabuga mokoreiga bono majidia naro aya ibintu mwa esenge jumara maria batamange muramere burire ngorogera tole mu ndoko okimu ngorogera tole mu ndo life muntu naro leta na pimwe gitari muntu ndi kwensi oliskali goteba nga nibwato murwe irone uri ngorogera oni twara komo kusburire bo morogi ndogo takabwara kuna gitari rende bakora kuna gitari ariko bari gobye oikato make sure twasiekire none chikomputer chiriago chikopime rugari chikane nga hatuoni kitu igera tonge komotese ko baka finally egendo to komotesera tutagita mari abwate ara iga bantu bari barenga banda abwata mari akaera kurwara ebintu bikaya tukamenya kumuita igo kare bintu bikoera nera yabarogi abarogi bono kibara rima omochioyo nande tiagote bio disonga ekera abarogi ngo chikukwanda tole gendetio abantu bari bagoteba nga omorogi mvaida kya konyore kera kore gasi abarogi to ya motiso ina serenge una kelimo goteba nga igore kero monto ya matore kire nezere na abarogi onye baitiro monto ya mabawini goito mugambio yomo bawini goito monto yomo iga erine sere gokorwe nene esere nene rochari gokoru chiseze chinyanyu ebimwanzo bikoro rochari baramere ko rochari batayo twakorde mere yale boku bono yogera made koro mondo kwa wari yogotiso elio gondre ko ay gunte guma na etu aire ini ye bon na yo come orenga kerebi yo ku onye na meki kerebi yo kotiso pate na ro mbaka igo bono kero moro kali timweli ko ate to make sure orenga e profit ya ai mokiro bono kiri twara ko rochari bono to take bono emere bono kwa ngere kwa siro borogi bono mission ya entanga ni kando bono no borogi yani kando no gosibye mede what was your first mission bono nanye usibye na akoro mwaka kero na akoro mwaka mugna aroni kwali to mwaka mugna kosikiro mwaka alire ngochi bali batu bore getabu kero ngotu bore kere ngochi kere ba gotanga lere round ye nyage twaboswa na balogi nko bagana baronye tora balogi miamoja rochari nko bagana bali indu babere genda motiso indu babere genda ochoni indu babere genda nyage bono bako na ukwana kero moto bono kuri to monta ko tebanga lera bwana tumere bwana bwaki na mundu nera ko tebanga na njitinde ko bagara tori bono ekerna ko ga gusibye bitonde ri mwaka buno era baganda nyakundi wakorera singia ntora mistake ya so pakange gasi yoko bwata chianga chia bakungu ekichinte wewe gasi yo tanda kasi twakoire miremo oyi kunanga na kwaende miaka yana kosiba tasike mikyo bagina kama igonga na dianda ebengo tisonga ebintu biri bigo je byakore katwara no boliri lakini byaje gotori moto igonye mamu mitata sambu onyaba rutabwatu nakanga bani yana memba ndebe
igoma ebintu bibyaburuka nyasaye kera te tuli muntu gete kurasegete ngo bekari ibintu gete byaburuka korusi mwana mtotiso ekena na egugasi yo kubwada cyanga cyabasubati nakibona ko rina go cyaringa emebereye to gotindo kora tutarayitora ngo tebona twari gotindo kora mubere kozi bantu ba kwa miniskari nje gotindo kora na rengo mubere pako muntu okora geire simiti abantu bera batanga ati muntu twasimende die mbera mbamurusi oyina twari ko raisi ominyoli abo ngatabenga omuntu okora geire boli batanga twasimende oyina twari ko kara kwanera abo tinji ko konyo na kya kurwa ko koto okay bia monotizo number 1 diante benga nyasaye no muya nani nyasaye no muya nantoreti nani nyugote nkore gasi nyasaye nani kure gusindi mabantu batigobora obaro bino bwa bepi number 1 ekere omuntu toko mutindo kora koriro e process ni ndambe sana ke muntu akuru para no trabalhe mesmo tari gasi raisi kero kunga bantu nga bara ngutindo kora omuntu tari gasi raisi ngoliga malo corruption monte mbera ime e gasi nero lakini nani ne raisi asabaro kosi number 1 buno montakwa abantu bago sensi bwangu ngonyage tokure n'abantu abantu bako balisi bwangu nganyage tokure n'abantu igomanye nga ekere ko nganyage tokure chinduru kirimo koywa abantu barabange mali n'abantu nkibago majosi ya fura tubanda majosi ya fura crocodile abantu bakoranga ka kichoni mitora bakuga ntu tokorera iga ka kekeriero nabo giachaiga ntu nekeriero twago kiriachi ino milimo korera njine keriero irimo kona kurega nyegeto mitora bakuga njine pati ngorera mu chikoye na lero no kugoro bako ngabatare bonjinti lakini no tore guru beri to barasi mwana mitotiso umuntu bunakuga amaliyo banale twabata yo basara igonta dunge process yo tinde koro umuntu batari raisi ngati ko anari watinde ntutu ari gutumeka bichi umuntu gutumeka inutinde kare bichi ko bina makomba ino lakini gasi yetu toba yakora raisi lakini yankomu azo umuntu onde kwenzi orata ebuskari kosi buno umuntu yakuga number 1 abarogi ngo tomubare babe diri buno muchuri bako na koranga nyageto mito kule na intu no tole gali toko na komukuna kuna lakini ngitoko kunani mondoli amaliyo amaliyo ya toko mokunerani na harago chiko sensi umubero yo mugima abo yito kento chumurande ko mbera abera isi boche tuamukunena amaliyo omontoli yeikeire biyago chiko iru mocheri o iru mocheri obekiwo biye ko iru mocheri ngome kitole shuanga moro yito ya mono ale egali lime komo ngome kitole shuanga abaro beito bare bare gosobata nko igore bakora mina nanga nyagete nini moko na moche kwego bana bako tunya ya nyala ko kaso ndogo pingo mate ni ndogo pinga ndata je moro gita miss ko si le wonde ndogo tanga nise to asore moche le wonde ndogo tanga kuna ko bera moche na bingo ko bero to mate le wonde tanga to ame kushoto ko kora upinga nisi ya cha kirenga ya yageta el limono akara wata gete gas kanyora totebe moche nchiale bono kwa belde bono moche chiachire ni merda baka chigacha bono masere ko paka na nintindo ko de mebere kere chi morchi chi moche chiachire ya bono bayire moche nkubwa tegaliria mobogoli yaitane ne box ya mobogoli aitagali lakini nkubwa gatora morgito aigo korupinga nisi achakire kiro mobiro ko moche nganya gete na role kogenda onye tari kogenda no garatiga igo manyanga morogita ra choini wali lakini okaresa bali achake nyagete na romolemu igo ta como shomo morogita so ire na romolemu bago ikamuna ukamocha liali ege tenkero akwendo rute una ukamocha liga mna gocho so chi mocha limali ege tenkero to ko monto una kobera mocha liali ege tenkero una matanga gocho kurobeligu nkurobeli gwara kungati omuntu ori tigare tu aramisi aine guchuma goko igwo pinganisi ya chakiranga no tigande weekend igwa mara ge bintu betora tora kupea akiu pinganisi ko changa ya tigare tu family to abere tiare ama ebituma ngo nirubire tigare tu wangu igane tigande weekend bintu igo igasine tora pura bichema nkitu chirarake chicho jini bono egetenge tanga inali litukiri bono gote kurunga ati bono mubere tibande koretu igo twakigisirema akaitombara abarweito na itukimo gona korere gali mekogenda na itu notore toko barisi toko kamoche bune muntu lya ko bigusandukume nko mek tore shwa twatanga ni digete nde to igumoche muno mura korunze oiko bisa
egete yati yatanga sanduku me buna toko na korengoro abantu kete bakorera sanduku ari pakage tukuyiri sanduku mbale kati ya abantu baito bakorera because gasinera gandre toko fumba aba maisingo bali tole gini egendo toko bekali bono buna tuika mocheriga twakorera sabali tole gocha abaro baito batanga ine nkanto ari kwenda bonse ngotanga ni turabe ambale bakukanyiranga imukanyiranga na baro bwata mariyo gari tabauti nari toirari bono no mubiro kore tu chiga jangere kubwe ndi na baro baito batanga bune ko bekwembere ekwede esanduku emesa igoro akore batete kuyiri sanduku arina mariyo ganda gukunere gego ikirenga kiotiso minto mubiro uri ko bekwembera ime ndege tonte ego sikwanya gorire kero mubiro gotinde ku geko bange family utamara family wedo utamara lakini gachiora so munta gotinde ko sende family bego na into abaro ngucho ini toriga tiari diribanga tenge family utamara na into na to gocho ini na mariyo gaito amariyo gari to bwate ko boka amariyo gari to boka ne chinguru chiro chikobuke na machini ali na machini na rakurusi endosa na ne ko tebyo disonga omobero yeke mu gukwanira ali ndiro atwale kurusiri moberega mwatindike sanduku ensa bantu bali ko birifu ko mai lakini ndiro atwale ko ranga lika to na ko korega sia boza motuko divyo mobero mwana rimwe akorere ga to kuna amariyo gari dimoga to ko renga mo ko risa nguchembere imi to amusire mobero toko yumusira abu ya dapi mugaso igoro ga kyo disonga ta iminje ngo ta toko yumusira ga isa monta yoko yoko embe onere toko rutaga ali sa matanga ego usogo usega sinere gande ta ga chor no mutu ko diyo embe ego usa ira sinere gande ta ya baro giti minere gande embe dinere go chimu so mo liyo wete embe igoro okay ne bakese committee ta so ka ese go ko yero roje bona inuka na mura tindike sanduku lakini wati yankwa nere kerto jotino ko rose bona mariyo ga twatangani bona mara bari to ko ruta go chimeli ba tani family digero tamara ba na intu ga ko dentura mariyo ga ito bono mobiro ntware gutigora ransa matukadatu itukoli tangani ningo proprietary na kitocho ko yoba itukoli akabe elia kada to botuko ngo tangani tole bimoni moni go chakole mochiwe bimwe kore bigwe umizana iskai itukoli yakata to buna ligo ikaiga bona liya karu twatumire bimoni elia kata buna ligo ikaiga abantu twale go chembera karo bari go chabonsi bari go chabonsi ga sinto akorete akaro twale go chambatato pamoja na imoni bitatu imwamu igonde kwenye ubate kemoni ke mwamu skali ndo agatumikira sana imoni mwamu na bara abatebi ngai kemoni kyane ke mwamu kura sireke na ke ito atuka tumika na tokere imoni bira bigo tumike gasi ubate kemoni kyaro kinge go tumika ari na ne kene bata de imoni bira bungo tumika to alenge tati mono biri bira go to affect mono tete black ara na abantu ba black ebinto byo musunte bono mwana minto kuna marabari asoiga ebinto bitu akolire bono ga buna twacha abantu batata baro batato twale go chama saja babere mongino yo igari ntwale akora gasi ndengoro nko twale go nchoka nembera to go nchoka ne imoni bikorera ibo una to go nchoka na twarangiriri tarioka diori orio kwet twamatevinga anyana Agnes yakuru kwa Agnes twachiro ko odisege ntokyo go kumyota igene buna twamurangeri watu natoko imukia magora itoiga ntu toko chadesa bali kuchiroje stwateki aba ba mitoroje buna toko ikaroje iga amagora natoka ndako tijigo tiji buna toko takwenda iga no moberenzo ko tubwate buna toka ndako buna twara ngeri na twachire ko kuoi buna toka ndako tara ko chiroje no moberenzo ko tubwate buna toko ikaroje na rozo igo muri ko bogoliga nduri ko bogoli mubere bona muno ko sokera nsari guchiroje onye go gutagite kumanya mubiro ya sokigo kachiore mbere ritukoli ya kane gatano pakonyore gokore mbere gete esugete guchize orito ire tene sanduku ndi gokore mbere gete yore gete busaiga ndiro tware gwikara uchari twarusio mubere sanduku me na ntwa seti sanduku riye nduri na tene lakini ndo tware ko sanduku ndi sanduku libagenda baje gutumika se uko bagire biyore biriro lakini ndo tware ko ni sanduku bona muntu kakara rembera yore gete busege koreka erito ire tomobere tukani sanduku lakini akoreri asukire go chinseri roba erito ire sanduku ni lakini ana mali ona to kobeka embere ire tesuka mona tesuka mona go chatambi ekirazi gete lakini umbera ndo uzete bona ngiro mna twayoira anyore ngo muntu mutaka anyore ngo muntu mutaka obutaka buli umontori amaja ndo twasibike to twane korasi bintu biri ochari nyama chisyo montori na chitoko na gusambasira obutaka so montori tachiri Imota to niwo diso abantu bari barenga abanda boni gato batikende bari siro
igo muntu oli bwesto gutindo kororo mutaka omutaka pi oina to kusamba sere mikosi gochi entayo muntu getoro mutenenko twasie ko bonda boleke omuntu oro muntu onye twa mutindo kora nabo to connect obonda bolitera ndio morogito igo ndiko faidera morogito nara oro mutaka sana igo nabo emikosi eli yo muntu twa bono twa send ebile bito bya nasari biro bonda senke onye pua echakire kumuke style maana gari ochitu bate bakechema abantu bambole tinga nga pasta bono abarogia batoko nga barabataka barambole bataka aba barabataka takaba bali toko bega tubasi babisi abatamasi akini abarogi itole timu bakabanda bakabandolia banene na bali chema chitima igo mobiro oyo igo twayo rusigo etera mariogo basoke roche mobiro ibona ko yutumeka to kosina ko tebe tisonga na chire na chete nkaguke bango kyo kubata cyane cy'abakungu eyanga yo musubati musubati ndo gwensi ore iskale ogo watabana enyuma yane ya sariki ose nko nyuma na seri enyameli yo musacho kwete nero to kubona ngere gutumucyana cy'abasubati musubati ndo gwensi toroche moyo oyo ngucyare ko nyuma abaruko bare nyota yo muntu igari nko pote bindi limoteri abaragimba kwa tektor regeteroche ekerregete obusara muri bagusiarira obumwamo bono nye batuririye totiso igo konyora kwangere gocha porocha ogocha bake screen eri mari roche mashetani abo no burabori bwabo gochaiga kwara kane screen eri bono mama batebanga na kimoro kitakoroyo bono itwarangeri musubati uri twamurangeri eyangeri yatwerete eyangeri yanere tokobutora tosibiranie enyama y'umusacho kwete iga musubati abange bari iskari bacande getegoriye kinyomo egendo twari gutumika n'enyama y'umusacho kwete banye bagwatire nyama y'umusacho kwete basibiraniriye yanga y'umukungu musubati onde bwensi kuyasibira bati iga kanyoro umusaje bakoma ko bon abo sibiri go no jebeka tago yangende yo stoko bwata kwigura musubati bagataba ngiyanga yane yasibire eyangeli nabo umuntu akumbori na kibono mwale ko yerusi abarogi ngo ikara tora singo tabinga ngutumika twale ngembe abo to gutumembe embeba baka mwauti sunoje embeba nere urago cyane nyumba no yebekera baka none ratara tero ere kwa ndari baki ngende to igiye to mirema kenda orete yanga na bego je baka sobike yangeli yake umusubati yarusi yangeli yarda bakaroje ngutumika twale ngebiyoto egiyoto ngera banyora abantu bari sikare madenga egiyoto ngere cyabo njigo kiyabuze gucye nane nyoro gyarongere mwino nyumba keroje egiyoto ngere ngutumika twale ngutumika twale ngechinsanako yoni gote minde ngutumika twale ngekemoni igo igwete nga omoro ina bawe kaisikabe nyumba buranje na rute to men na jito mujigete ngaho nchuka ngabe kemoni yodi so singunjinde kwa kigenta sina egendo ko rango na rebonjo kaibo lakini nyasa na kitaka konye kiraba pasta banza urete kirna jite ngatoreka igendo kuri karusibo gendo kuri tarusirio roti so na kere no toleka kirabo chande sana kosege gwe kana ni studio anyo na ngelo tena okwe kirusibo emotio wewe abantu babindo mambo hapa ni mambo mazito hapa mpaka naona watu wameanza kujikunja tubasikobwa mmalikako tabanga by the grace of God. Yes. And kwa mapigo ya Yesu Kristo sisi tumeokolewa. Yes. Na kwa imani hii kitie nguvu mpendo katika jina la Yesu. Yes. Na otora mangana na makongu na kuningo toro kiarase remote yebe kire ase nyama live asa madioka bege osi lento nago tebligo diso bunango kwanega muntoro mo bitako gokera mangana muntoro mo bimata kwa tupinganisi obuno boli mago tote bono chike ndugia nkonyire goikamba oro kinga iga nane ge tukera kabisa live iga oligere liga na korre tuga bono nchina ari ko tukuna nchoka na bakene yose igo mutiko baraki gete go bono bora se gonchoka bo naru sidura aba basta basta de para no merete nchirie ndo kanata okay abala midogo baada time ama bodi na mrasko bodi baadaye mujiandae nitatuma link baadaye lakini nakuomba tafadhali maana leo tuna muda mrefu sana na hii hadithi ni ndefu maana kuna mambo mengi ambayo tutaongea ningependa tuweze kupata break ya 3 minutes break ya dakika 2 tukunywe maji tuingie tutaonyeshwa alama toro kigwase remote yabege tuga remote yabege tu kisha baadaye totebuga banda bakobe ku irongo chinyama chiri ko ngo muswati yenyu amobwate problem yenyu merase pe alafu muswati oyo ekere ngari black
enyameri sinja basubati abankomplain bale nguru yenyu enyameri ke babwatira nyine nyama yo musacha basibira niriyanga yo musubati banye bayibwata do cyari bakora bayibeke gatono ke bayibikire tu abwate bukino kwanirira umuganga n'umunyamusira n'amaguru natwengete engiti etwara kwa mtawo y'umuganga ingiti ngora twali akara ngikora bali ingiti kubaso umuganga kuso umunyamusira bona yangere nyitwabekire twara kwa basumne ngata igoise kwa umuntu umusubati kitaro kunywa muga oseri kunywa muga oseri yangere muri twajera oseri ngata inyama y'umusaje uri naire imo kwete twayirambere twadelita lyako twali karo cyari tobege tona twarambera twatebanga musaje tayo urakumwa bona in fact no twasibari ngata engidinere ko beku musubati uri ngitieri ya kwa nege kwirandre ko bune ngata musubati uri yago ikasegete enywa monyo nywa mirasegete kwanyoro ngere oseri ekweli kabisa nandi kwanyora nga yaigo kake nandi urwo nywa mena ndo nenga igo muntu nari bone go tiso iskali ochire baka nywa maisana lakini tarako igo nenya meli achite kakireko you will know the problem wewe na mangana chibesa ngokwana retorai retorai twajiribo ninde okay basi ningependa nikupe break ya 3 minutes tusikize wimbo ambao unasema ngabere nyasaye ngabere manana ngabere ayande na koda mangena lintamanyete ngabere basi tusikize huo wimbo kwa dakika 3 turudi agara tonyale komanya obokongu bole maybe obokongu na bora nyoni ko bwatiro tamayeti maybe there is a problem uko nayo na ujui oroje nyoma gwasokere baka nyomba ikomi isano tukwanya komenya umusacho umumira to komata I love you we love each other but the things went pura baka kwa bolinga what happened Chantal kurwana tanga ga kia barogi mbali mote gerete this story kamora anche tole katikwa barogi through the name of God amen Chantex kemo anasema yetete cheptra planet ai cheptra neptret Kavin anasema Kavin anasema leo sitaki mtu anipigie simu niko busy hapa kwa Otis TV nimepata kazi ya kuuliza maswali piredi utauliza bora nyole problem ubwate is something ni kitu kama hiyo happen hebu tusikize huo wimbo basi break ya dakika 3 we are coming back be ready kusikiza haya maneno na may God bless you Peace Production. Bentley on the beats. Thank you.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God.
Naamini kwamba kabreki kadogo pale mahali penye huko mambo swafi kabisa. Wacha nisome comments za watu wawili watatu, tuendelee na testimony yetu ya ndugu wetu aliyekombolewa katika kutoka nguvu za giza. Basi yuko hapa leo. Chane tuochenga tamanga akyo manene mokonye chinguru. Arandie enjiri. Amen. Tupe namba ya Nyakundi, atawapea sahi. Asante. Masi niwasimulia anasema so hizi movies tunaonaga ni kweli. Beti Nyamosi anasema Jesus Christ what? Kaki ndio nimeingia Utiso salimia Nyakundi kai Jesus. Asante. Makumya boli. Thank you. Era credit anasema thank you Utiso. Ase ogatoletera amangana ayo. Yes. Thank you. Viris Nyanchama Jimelonduso anasema wi yeso bwe meganda ka kitotori. Thank you Utiso. Thank you. Daktari Ken Kiongozi rafiki yangu sana from Texas anasema na waona tuko pamoja. Yes. Thank you daktari, may God bless you. Tuko pamoja basi tuendelee kusikiza DTE ama testimony kisha baadaye tuendelee. Tunaingia kwenye awamu ya pili kwa watu wa Ikirenga na ki Matthew samangana nonya bwateti buya. Eko ramna tonya bwateti twikire kwa manyire enyama elia ekara ya susigu yaenda yabe ko yangenke yo muswati yo sose enyomo yankonga pa. Yeah. Basta bone mwaramera engitie limne kwegasa muswati rena baso. Yanga yo muswati oli kire twayibwatire. Nanda nene barogimbe gutaka nyomo chiomo yo montete nene. Bono ekere babwatire yanga yo muswati. Obuno burumba bwaye bakora. Babwatire nyota yenyuma. Asini ni pastor ko kutrasi nini? Ekere toka ndirete kabere yo mo mtazamaji ambao unanitazama kora nje ndagetoa tema na ndego share. Tema go share message ndeti monta ati kumagega. Ndeti ko monta tegere eko ni mato montongo konya kale through this program. Montonaro go siborwa. Moswati mitonaro la sike to go siborwa. Mongina naro la sike to go siborwa. Mogaka naro la sike to go siborwa. Try to share this. Share this link. Link hiyo share kwa magroup, kwa marafiki, kwa YouTube, Facebook, jaribu ku so that mtu apate hii group. Bono muswati orame pastor. Bas musubati yekere twabwatire yanga yaye. Esengencho omo gusina kwana tenge kiao na kigiyako. Paro bibatara bwata geto ko basoro tisumba we. Eyo kana baro bako ligire ko basoro. Unabona kire babwatire yanga ri musubati egento batage tiso musubati ne nyoma yaye. Ne nyoma yera rakabiri. Na bago tikonywamu takitonyora mwana. Iko jingi nyoma yera tena. Iko sumo ko nywamu mwana tayo ngona useri ko. Na bago tikonywamu ochandeke. Ngo set bare yange ri kuchire ya set ebinto ebindara gatatu. Na biko set nyoma ri kwa nyoma mwana gweta na kobya. Na bago set iri yo ri ba sibera gari igende bakase isobyara. Bono nyuma ndagota na bonyu amire lakini tuigwa no mga kona via lakini tata via ndo igwa naini ose mama via ndo igwa naini. Bono tomo ikori ucho tara bakasa abantu gete yani kobekere ro block gete toto waso muchiori. Bono egento babwatire ko roigwete ngerekeke. Na bakabire ko bwata barege ndo ikoro ku liberate liao. Abantu abange nabo konyoro monta bate banga igonde ose Saudia ose America. Bako muswati naro ngakerete simikoro America akante pasta njena kaite ngamangana ayo moro ginege tugiye gukwana kumena kene njena arengi midiyangwa ne kene na bako na America na America baro bako sense ko Kenya kuzi abantu bana America baro bachandegete inga barate una ningira na Kenya mbia bunno moro ya sense ngo wachira America kuzi ndonke yo tiso ko baka baro ba sense lakini abantu bataigo sense kumono bali barase Yesu utise kra baro bako yese computer yabo ose remote yabo onye gotolege igenga TV ya karenge mechere mechere iga ekere bago koligine timoti kinona baro gibulwabo onye gotolege to kwatura Jesus irieta ya Yesu kuna twakwa naiga bago chikoligi yali emechere yacho lakini ekero totolegeti igo goche screen buya kurekilia oibono manyenge tabauti nare mundo tolegete no tolegete igona kiege tab kia numbers igari go tebikera ngaki monto numbers 2319 nganya sa tere monta kwa rogoli boro gimbo koragasi asaba abantu bayako yendo kelineke monto ne kwes twale koroga otolegete o monto ya malio gaitare gutore nange gocha twange kuma ne komi no so dizino mate kabaro ngoro mona ba anye gotore to dizo ntwaja kiranga na to koroga anye gotolegete bono ntwale kumanyoma ete kumbe watu abantu barasinya sae n'abantu bote power singo
ionye ko chairman yangere kumana nchonye no kwanyoro ni mugire omorogi rochari no to kana tero tore keso nchonye no tisomo go ngonde kyombe iyo no nari kumanya kumbu mundo tore tena moja kumana paka jise chibayare bono igoro no twasibe yangere twakorro muswati uri machingo cha na baibere onye tutagete ubugima bwa mbogendera enkanera konyora abantu nyumba gete yagendera tabiara kini muchiuri ari uso mundo nakwana ukara America etwara kubata liberatoria otisonya karo babwate liberatoria yao onye tutore gete ba okols ngo igoro monto gaterwa ngo igwa magoro ngo ikoruze ngo igwa musmari kombeta egere twara kubwata liberatoria monto etwara kwa ntobo kali busara bwinti twara kanya mara bayembe ne liberatoria bya bere ebinde mbita tonande birenge tamakuri yose babwate liberatoria yao amara bayembera no busara bwinti kero monta ko igwa ko yoma kurunze igobona engiti elto tume to busara engiti kero tare utare bono to tume to busara bwinti rigi monta tanga magora nako bimba nko ikurunsa magora eto tume to busara bwinti eyange no twasi baro chali baro ginane babwate mabera goje gukundwa komite nane goje kuranzana twabere nyagete muguziba tabara ngomaro ndabwate mabera maro gyonye babekire giya kyabo finally baoko mbabwate giya kyabo kiyanke iyo igabo no nyigo tutagete kwabera bakocho ine kyombe yo kocho na kiyo kocho ine mai eto anyi twago chande mo twago chandire ngo tomatoro yomo gozia baro gigari mate no omoro gimari na bwato musali ole iskari na bago chago iyo minduke oyo minwe wali mono ngwari kumera so mugako imatango bali yaza oni kuma temu no kwanda ari kugura mantango sara kwali onde kwensi ole iskari pengine kwa chieta so mugango gasara obo sara kwa sara yetu no kwemiti iyo muntu rwese kono so bugango so munyamusira ngo sara kwa kuchi kosiko skurikirwari umuntu n'amachini yako kiboye ira banta abantu bajana ndetse boyiriye ibintu boyiriye amachini kurwasa abaganga ngo chini kwa daimuno twari kuri musara twasibira umuntu rero cyari yangere orojina nyirori twamukole etwatumeke nyama iyo musaje okwete aya onye nako taigaringa umubero oyo bw'umuntu okwete amaje getondo nyi twasiare nkayo umuntu ineme kosto twasiara muchiyo to kwa babana baukina bayikera limit manje kubekera twari mu mwane school limit abato como tigasome ko class 1 eli modele yo tengo tigasome mpaka standard kago ka standard 8 oja bwo mwana batabanga onye nto jana yo moto nchego tiara school yemo nyimo ko ndazimiza ngo itani ali twasiki masomo taya wenda ngura uche maana nyota ide kwene chingo giti yakana ile gai lakini bono ko gendera guchakira ga guchimotua nko iyo ai ege ndokende otisominto abantu morogitari goita family gete muntu esa ni nere togo tumego chikora kuno muntu mbukwa urabona kire umuntu ategete kutu etwa programme yetu gali atoro kiringa tare fulani tare 20 umuntu naga ne kukunke etogo chaka mapema ebintu togo tumenke neimo koko imoni byachakire ko imiswe yaga chota kire imoni no ikore ke moni kire ikore no mwana mwere ngere ikore no momi ngere ikore no mugato imoni mine spirit yaba bono muntu narwa ne goitu nke igo bantu bari iskari bara amanye mini yeke moni kore abuno ko imoni byachakire korenka manyo muntu narwa jukwe family oja kora chinzana ko ajora chinzana ko tijizana ko chiro chigoja kire chigojo muchonya chikome na ne chiro chigoje choje chikora simetaro chigo to mutaro kire chigo to mutaro ime eyi mini sio muchiyoyo embera nere ojoku konyora akon chi de to mu chi te gosino bol mogwao chikurose chiko era kuchimoro chiko na kwera ane embera sete gojo muchiyo ebitabara mato ekire bitabara gojo mu ana machini ege tabara de spirit yo moro yotaro muchi nere gojo ya sara on ya rana ngikendre yoto taraje gojo koro muchiyo bora to mutoro bitabara mato ne imo buno kuwe moni bya jakire korera abaragi njera bale gojo kozine nere spirit yere gojo nere gojo kubanga na mangana mbiyari to amagoja kega aya nkorora twari ngo mutu mundu nana gotebanga nkuigo mutu ku materia se no matenga bara mutu twari nge enyoni gete ko kwengo manda mutu niwe pero go mundu abatebanga kwati ku mutu enseme ye mu umuruse etwari gutumeka enyoni ko kwengo manda mutu na ki mutu yoja gwati omora buno ko gusine chiro gusina sigete kwa gende sabari uno weke geita kiao omora ginero tangene isko manyanga bara gina batangene e compound yao no ba kwalia akito komora aboko gole geita kiao igo diso omoro ya tangene wanyende to mutu gwati abango biko busara biko bakobwe bwe nkomanda mutu enyoni eri nasi yare bwe iruka wetrende abaro kita no tumeka bana mbeo kora karamu abongo to membeo
eche baka mwao ndara iko gabaro gya igasi nere itubara okora nere iyo musahara noro ati wona je bataba musara ne bujibesa musahara bujibesa nana bantu bari kutuanga musahara na nini mudoro musahara por diambo na musahara ine kitwari o tisutwara giro monto twakora giro mate tubigete limiti to gano twakora karande kera kumbe muchawu ya na ngotoro musahara lakini ngote binya sambi ya mna so gonto ko sibasa kile chionsi tware kuri musahara ro chali nchi gokon kibe cyamara cyo kuri musahara nchi gokon ya ekiko rukana mashetani igo muntu rase yesu mbiyari number 1 ninago tebinga omuganga omunyamosira na muragine ngete onye twakora gero tizo kwa ruari kabisa ngora turari nganga yekeye kwaitire tenwet kwaitire nyange kwaitire bosongo chenero kwa ruari basi eri moti eri itoto yesete tinga oyo toko moira paka talikigete kago sinyapi diria abantu basega segire nibo ego chikoera ndoriko tenibe para kibergo tieni nibo era abaru munyara barenge gogo ngoto matora moro gitoyo amure kiumbeke kozina gote bine spirit yo muganga no munyamosire ngenteke manamba ngoto matora moro gitoyo mu mancha irotiso omobiso mobe omobiso muzani wonero gochago tebinga oyo minto okebiro nkyo gotigera umwana oyo kurwari ngejero mwe muganga nari muina ko nyira bantu sana oino monto ito twaganese twaganese tigo ko muganga ito umunyamosire ito ebinto byonse abarogi bagokora omunyamosira ngo imanyare umuganga amanyare igo tore genteke mono tokora igari chiza buna twatuma mwa sasta ori namba dese ngi bintu ngo maro birenga igasi nagendere abenge muna tore ga bantu toro juru bamere bono buna twate bi ori nga egenda motebi nga muganga nara kurwari kwate gaki ngo chinkonye ngiro unawo koire kuchioro ori namba ite kitu amara ni to mete mwa sasta ntoma ite mbere rebu muntu naro kuite muspat naro to ide kale kuitali bono no kuitali ako chakno ai sasta kamiria bando mbato mege silkiao ate bai madre wa kubi nga kimonto yamanya ekene muntu no makomo eki akoro manyenge nyumba ya tumisate ai nara nyegari bilale biya abu mutase dia mangana to ibwana inari onye gari magatanga ibati ngo gutuma pa mama chama osia rudima kai kai kwa teritari neke ne pi nchiare nganga sasta chama tuko neke tori kora igwa magorokoro nsuku nga ebintu betege neke ona yu abagaka bate bigeri wa misini okone oritia akingonya unoko mugango liri wa misini chiri igakwa abarogi 25,000 percentage no lira 25 tuamanye kubwate rimwe twatingurake arangura atiga turora bwe nake koje bese yaso yaso gora bwe no rake mutinyi ya moika turora kai mwako na ko na ari twara tuamiga iyo turye bese yaso na ari mwako ni ya kabira na utatu ngete lyo biya ona bagaka bate ni 100 na ari twatingo ligwa buno guchiruga uriyo to 50 no 50 lakini yanga tenga chibese manyu ino monto ya mtu aliyerere ngwe oyo mtu anyorere chibese igo monto ra endo mungana abantu bono torogete abantu yagete nari muina ari ngori tore chai bono nara abantu baito mara security begeta ari nyagete mwakoro ikeriga moseti wangu ya na muina tonyorege lakini yotiso ya situ ari konyora mna tuarege kona bana igo na abantu bari sina bato wanjira bari to wanjira banya watenga para bina ba na anda hauto wanjira sing mna kwa ndari mna kwa roli sibeza kwa ira para aragire batatume umuntu rotume bose gasi baidira iraba umunyanadio Tanzania kale ko tumuntu gurware kai kogenda Tanzania musoma usonda bukama igomoro yo gusiana kama tomoro yo kale kitu atume ko igwete ni tokora umuntu ra America oyo wako natayana oyo ngangese ngencho igaiga muno ria minyoka omuntu go set no yo minta oyo muntu go set no rio urangaro kima de tu amanye abaro gigusie ngima tu amanye no tiso nago tebige nyanga una twale gutumika nyanga au njeti nkore ngani nyanga au ne ga kosi nyanga au yale gutuira speed abure wikana nyanga au gachi breto tenino tinale ko manyana ngotene jibre buna so nyanga au guru gati ko manyana de bigo nje ko nyora isina tumwe mate ko seti kunga ntebiko ikonge abuna ya turunga ikonge ko ikiro bona mo gya bonsi mama nyenyi bona nyi ba seta ni kurwaliga muna kwa
seti ngabona muragurigete ari remote yatebire nga buna go chabu ebintu tokorete ganenga watire mit bona muna kuragura gari kere gintu tomatebe kigasa buna kama to tere cyo yaje to buja twagendera negas iboririnde abanyana bimbara bari fake abanyana bara bari fake bona muna abajire squeeze bamwe n'abantu ku TV nga ebintu bune bikora nga kirango nini koko aba fake ya ebintu mene ngora biyo bokora bari bafike imbari akumwanya takero kipira kimwe takero kira kidogo na kuana tunga naro jige ndugete igana awe choma lakini mbara ro richino uno wi koro igakire gento eto sete ti ali umanyire kire kwana mbara bari fiki okay I think mtazamaji you are getting something wana tagete toga ni matenga ntokunya kukwana manganos lakini tatoenda ndese specific things birino n'abantu abange bagwetera baona iga bintu bya abantu bako abantu mari batete kumanya ibintu gete aita wetera birobyo umuntu acandegete gwakwanirege nganegete nkongo sana nga igoro yo gutanyora umwana senyuomo gwakwana igoro yo umuntu agosoka ikono no musacha naona na bakuruterwa umusacha nera unyoma gose anyete umusacha tanyoma mukungu agome nera to kuri angeli ya tutengere dianga y'umusacha etoko liberateria buna twa bwata liberatero etwa bana twa tume Kenya mayo mukungu liberatere na beke gekoroto na beke chibuti era na twa bwata mu chingo cha mna ta chaliga twa moize buna twa ta doiro marengali yo para ngoro marengali moro kina mate na bago cha bakana ona zote neniga ata cha marengali yo boko chira mana tego kumuntu to kwani ngendo kya bero o kwana tu marengali yo kai bora mna ira liberatero musacho yo iga koenda babwata barete nyama yo musubati bora nyetu tete koroga mumura baswara abangina bariskari n'aba swati bariskari bose babwata abana muswati ago tabanga mumuro no sinyire kunyoma iga kunyoma mukungu na mukungu wale olito atumwete nyama y'umukungu enyama umunye twati ndikora muswati beto kutumike nyama yago sibo muswati musacho oli gwete liberatero yose yanga ya yiri twaramerana aye okorogo kebire nyagete to nyoma mukungu ago bona mukungu na bago chame ni mudinyomo ko muswati adana ingwe twamenya mugiye kwanya ruciro zai yani ekera babwatire yangeri kuseri baratero lili musubati one bwezi urara chenke tako kusi musubati one bwezi urara ndiko nywa mazi tako gomo igako na utanda okay abantu lenda abagoro y'ikibesa okonyora ngaba amuntu ari kire gasi besa njiriko mokonya kusi umuntu ndasomete tanya konyora gasi na kibesa ese minja abantu bara bateba ma kibesa aita bona paka abantu bara tingo chankari nge mungu nagete besa yango tebi na chibesa abarogi number 1 nko igore na abantu nko ira abarogi nko ira bare nyota y'omuntu no manyete nga ekirwa akorere nge gustua no ne kireta basome gitabu kia matayo ibiraya oko iguru kwa Yesu nko anyegere tia bantu ki sugusu na iriya ngo abantu umuntu yo iguru yatorona na kiyo umuruti nk'umuruti ibo mbaruti kana so ikora bono egento nkire kotiso gukora tekonyegari amabisa bono chibesa umuntu najeta America buna bono nasibere umuntu nagete ko America indiva de manye otiso manye ngabaro kiba umuntu no niga abana baye batangana ka America abana baye buna baye ka America bakabura tanse bakaprocess limo umato umuntu ndabona imugete ko wa igo umuntu nagete amatebe dinga na igure umuntu yataratanga seronde ngagusenga rende na ki kwa ndade na igure nkuiruko kare kontorore kumuntu na mara gyore manyo obasoka kumuntu ngari nabana bamutinya marega na rabera umuntu runa matetiga umuntu ri akaira man kawaida umuntu ri imugete akana baka Nairobi agaswege tikiende akari nega kana America lakini umuntu wate ibuna ki ngoga yandore kontorore umuntu ri achita America umuntu umuntu ngakete zingora America burasabira n'abantu ngokonye kamwe abange sana umuntu mweka America na bo umuntu ate nisikari ngiye amade otizo ni kweli pake na bayi umuntu ni gwada ngo amatone iga berete mitingira umuntu uri atabete kubuka emitingire atari ko genda kebara atari ko na aja ari gokoragira no kerege ndo namara kitego cyane ari umuntu muti indiva tekero umuntu yaje korra ushuda yane akaire namba iga na kerete tiamate na Yesu yotoko sama moya nasa yote umuntu ko teresi ngamate imama akangereza na pasta mwana kwa nyinga umuntu yante betiga kina beira America bona nako kwa naiga igone betinyita tutana kwenda acha tana kwenda none
none nyumba eri ya mse tinana kwa igo ngale igo nigwete muna mine lakini jama te odisa amasaba agande pastor na kira konye ngamate ngige to na konye amasaba ngora chira na banta bangi tin ko bengatira na ari ngwate kanisa mona twasaba mu ko besimi umani na Yesu na gwate chinguru chibwe tabara mungu ndo limambia egese akamageza ande pastor na sawa una kwanza wetega nya sawa igo Yesu akamukonye tabara kibagasoka mona ngata muntu na bako rukenyo tisomra kwa na chibeza libara delio kaliko bwatu libara delio ngari bwatu ego matoko ataragenda uri bwatu aya oise ko majani ogenda otiso embero nera bara bako tumayanja bakamera mwegere korro chali nkoramera bale lietali yao abara mutume bale lietali omonto na kia nene keremo sabera abantu ngotebi omonto ma family yao yebeka sinyasa amalieta family ese njama nina bakwira amalieta bako na batebanga nyagitoro branchita America igakoro bali kama lieta lise gitabu kyabo muna bali kama batebanga twara America roja mali bana bago tume kaba bara America romo paro kike bakora America to romo ngo nyubara mali yao kwanza amo ndago miki mu ndo kitankwanete yento kande kusaba subati bali skali tiso aba tebanga kene na mabiara na ndebe tingo ya nanto boy kusumu musubata na wagete sima ndenga ngaka nyomwe ikage ngekere ba kwasa ni mwakoye ngumuntu yagateba ngaje no gende kurwa lakini asta yora ataje mukungu yumuntu musubati yo chire nywa mane 7 akoika igo tako umuntu uri buka umuntu uri no rambara bibago tumeka ruche barambera ayanyage tokorukuga twakora mbere muri America to nyora mbere twakora mbere kendo gete kubwatiga kwanyoro mutara America kuna kurwana mutara Saudi kuna kurwana mutara Saudi Arabia kuna kurwana kumbe pepe ni bara mbere kuruche bakora mbere bateye ngo chibese cyo twasibi no mate ngabara ngo rocha ariko cyangwa bari chibese igoro yo muntu ya ngo cyangwa bari chibese ate banyakundi re ngoko narure eliku kushima sana na batengoli yageto chibe to cyangwa ari baka milioni 2 igoro yo tiso bieka twarure chibese chi ikimwanzo twara akingora dabule bando ngekere kwa mwire ko nyasa ko ga insaime odise kara abantu bamwire ko kune studio yao tigaba bakubata ko in fact rocha ari to kuchanga chibese igoro yo guito montaku mwana karueli bwa musini elibusarasini karueli busarasini ina kimoro cyo muntu yagende na America teto tabanga no ile ngatwaro mama kora mera wala milioni chito ibere njigo sira busa otanta nego kwanyo ro montana mera tanga ngwanyo ra chibeza tikora gendo kwanyo ra chibeza natuma konde kenyi kiasire ngwana jagete ya kwami eba gusiba yala la ko bolina la ko beta matemo asini no asumo yo na ngo story nga baro gimba bwa karba kora mera bwa tisara gete ba kwa na for example bona mna wakati liko kwa na wale na Mario mtakatifu na Yesu ine sara ye kanisa abana kibara buna barongo ngo twara bali tisara tone sara yaito tware umoro gito naro yo mu kwete yone nto bwa to umoro gito bona tware gusazimanya sawo yo namo oyo to gusazima bone abaro gi enya sa yabo no mu umoro gito kwete orengo mokongo kolete gasize meeting yema oli to gusaba nga nyakubuna ba ingwe gosino tichu bali abagara bakora nyagete na induto omoro giuri toku anyore ko gosino okebiro ito nyagete tato bo okebiro ito sieka nyagete tato bo America wanyoro mu senge ne mashetani ali bona muwasa berekerecha na bate mtro ngo tolege ndo ke kuma yona ngata bya abantu ekero kwa mwere kwa nyasa fanya mu kazi umuntu ito kwete otizo umuntu ito kwete orengo morogi international ndo tali bara gyo ngoro na baganga ko sikwanya ko umuntu geto begete bintu geto kaboka kitabe ya ata biriye mani bwa kinguge banyo ko umuntu geto begete chipingiriga mepira bintu gete umuganga no jabanda again epe chinguge ege tanga ni pingire bwa chinguge ya kabe ono naro ito kwete obwade chipingire baka chigire toka bono liga kuruma chinguru chiria bwate ntwa jitu akora ni bintu to mutindo kora aba ngikira matindo ko iro muntu uri abo uri bono omoro giurito ende turambori kare nakira do ko boli ngabara ngo tindo kara wala moro giurito bono turgo tindo kora moro giofio onyo moro giurito ko ri fegi uri ta kora daga sibuya oji atena ole turko ara bari merko moro giuma moterna ro tertenga usina wa tertenga moro giurito kora ndera bwa ndota gitu korra moro giurito mutaka gatunyo ko channel lakini moro giurito kweto ringa powers uri nare to sasima nare to kora mutindo kora ngakiende to amukwanera
twamukwanira ebirecha because no chinguru cheto kurusi twamukwanira na rochari ngo ndi twa ikere ukora ichinguru maze tuzagaktenye sanga bere ananya sanga konye so gutoleka na anda abantu bambu atoko konda niki ebintu nakora tugotiso no matekera komenda chinguru rochari bagachire bakabutuko sasa bacyabo tuko bakunyingo engoro yakubotiso namanya kubeko wana wangirete ngoreri ntubereye akoya na kole ntubereye ngo so igwe ngoreri mengisaine kuna liyo ngo simeka litaka lakini ngento bari gotikari giyoka no mutu vuga na oramerte muri liye ngento komere ikine chinguru kuri igai gorba magosiare ibintu byabo basiarira baro bigwa basiarira manyiga basiarira ibintu byabo buna bona pare kero montana tena kiama ngwa para kero monto pa no mato tizo ko tete ko monta banda pa abaro ki connect baro monto oline gali ko songo oyo ndo line karoka lakini to vegete program na banda bonsi to vegete ngwe gali gete agure bantu bako batana mbali batana to atagete abande pole agise ko nyara ira mabe lakini abantu twari ko gali bare igo elio gali ro chari ngo likatole program nga nyagete ngimoroje ke moite egali to ko marabe egari yamanye kurumi ngo lyotizo yabo uri mundu suneka uri to sede diako yabo uri mundu buzonga uri yabo uri sede diako yabo uri kera uri baze bonde gari mne kwikase ko nyama soire guru to de yonzi to gari yaguru mayimayo bantu bale ngabako batana to char to amnyoka to serekea kwetera maro gyuri to kwetere chingu to ateba enya saye to wakorre mere ebi abantu bagate na to ne go tumike bile gyurito kuramere michi yabo tigana arabo wana more tota ba sina soko mwari roche abose rocho more go roche go karola soko sina sa macha ya macha mangi to arwe asa macha go tama go tali so ndori so ya wana asa macha ya go ta tota ben ko ya le mirwa se watinde kiri ya botukeli nande mugo kiria mwati chengole ari go kiria to mario nare bare gusiara iga na basiara mario gariga asali no tara mu gasona ba kwa oyo roche so to korra getiringo enoke getiringo ngi mana to go simu chita to agane je yani getiringo ngi yora ranga bantu ma ege to rara getiringo to rati go gyoka ni ukora muna jisese chinyanga go nyita je no nye mwa ke to ajire kora mwao ege to ra umene we bintu roje bintu taji muna jisese imoni bitaje lakini monta to kora yota ye ko iso nyali bateri monto ito ilu monto muy bio we termoro ebi ito to algo na ngora igunda bantu bagataba ngo muntu rasokire gutuka propteriga uma kumena no moroki pasi anyana ngasia akanyara moroki yabo lete diri go tori basi anyana ori ninje namwa torasi anyana ko singuru cyana ningese de tunajire abona musiaro rubo banana muntu yo muntu nabara batevis karo disena ekene nkaumira moro nkaondoka nkaminyo ko nanu muntu tari moro yogotam nero gotam na yo gotiga moro ya gotam nande ko ako jari masaka ninje kwamwa tari ngose na gafu ninje kwamwa lakini abongo tenari ngonjo kembo motenani oita sende ngo igunda bantu bako to restoring abo kwanda ko se mo ngageti nanga nguru bango ikegeti nganya manta bange baikast bari tari ngose ngabone ko bako siato bali live tora tebe ngabone ko sigari ko nekito asoira program yeto ya bara ngotuko ngusiara tole amario gaitos bona yo to wikaga na bora ikori ringa bantu barari lakini nado rengento ne komire mirega to akora kene bisuntoro jine bitugitugi lakini no atora kosi ndo giora to kene kyo mwanya na oga entre story kwa motega ongaro monto ya gutata gose tumera na mente byo kaiba yani rende monto yo sire yo kore ko yo o kore ko era ba okay kubondeli boli ringa kuboli na gutanga ne yes bono kere tu ari kora mero monto kora para abara ki kera ari ringa kintu kere yo sia kore para ngo chore ba lecho kuna mona kera bara ba nyore se kore te para era ba go chiba tume kora mero monto kora para ko si ba ko enda ba rie ya mona abantu bali skali mba mai tenga kene obaro yo bonto boro chembora ko se to abwatire yanga ya utis anye to abwate yanga nyanyere nera to no tume kanje te tumuramera kore para yanga litoko yetumeka kutumeke nyama yege ndo ko de para kaitane ke mori ko de para ese se ko de para ko se me be ko de para pa cha bari ye yanga ya bari ngere ni yangeri yao ba makuramera ba te ba ngai to akuramera okubunesese uro mudo tengo okubunesese igoro chari ba sentimento dia bone talikiri mne go iko kana irigo amario gari aja kemera nando muntu nari skari gombori ngana kinda akore manye kusaba ngwa kwa teria anye godete kumanya kusaba ngwa kwa teria yao
oise konyora riri kwararire otiso igati kwararire kwamya korota abantu gite bakwete bawocherega chindote kuigura abantu batanga korota mamo mitokote kare nguro mitokote kare irio korota omuntu uri kwete kare uri nindi twamuitete tokarie nyama yae tugakura bono the following yuganiri koitu nayo igegero cha korota kemea sana chaka gosabe gintu kirio keme gosionye onye okwete pressure ya muitete na yana twasetire goite onye ne gari ya muitete na bake goite ndoto y'umuntu okwete erietari ya twalimati bone spirit y'umuntu uri okwete tokumurutera gosibune twamuriete twamurutera ntobware spirit yae twamurutera yaje bakasare ko umuntu akate bakona kwete kare togutara ko mu butuko togoita ko mu butuko togutara ko mu butuko ragira ko tokuri nyama ko uri bono twangusiro nera kuno rya kwete Tanya shin. ashiro kwa jina la Yesu ya Okay. Karoga ndrate libori ndio mtu taboligia sana nga what if mtu anamtacha Yesu kila saa nguvu za mchawi bado zina nguvu uyu mtu anamtaja Yesu ekero monta tari bantaba ovyo konyora batorigete ovyo otiso ogotoreka ngora mantu batorigete rero reche kolyo mara bakabonte omuntu otene na Nyasaye bia strong nande gwetigete Nyasaye complete ekero gwetigete Nyasaye nekyo ngora otiso akobo mwigenu sadaka akobo mwigenu ogosaba Nyasaye nande okwingata na komori Nyasaye bieka otari gwe ochogani aya barogimba kulimba we igo barakori nande amario gali yabo abaira nani ojara ze kubaita ako baitoka osina nande twari kumana rojara na yo mongera naro yo monti anere to morogi agante binga ngomita abaka agante birituko wagure ba nanjenga motabi aye matangao chiwikibe igana ka urwarte bako toka kwa iga kwete tukamwenya akagande mo monto okorigi monto mbona bona otisa kana ngo atebi tari michi yose twara kwenda twara batwafago eme chitwara kwenda korowa y'abantu batorigete bono nama yitenga kei gozi ndwana twara ngetanzi paka in fact tima tega siena benga umudosi oli okorigete mbere tari kula koma in fact ndira baka Germany ya gutuma ngarero mukora bigazi biya ntubona twara koma twara weekend yo muntu usina bara 20 eche amani bade ko totore gas madu no gutuma nyumba y'umuntu muna kugegerwa manzi na gwatuma ndise no gwatuma na kwa beka Mario kuna nyagatenda ya muroma muna kugegerwa nyagenda kunna kwa tega zini bona in fact ingwe katwara ngo muchibu umuntu no tokwe kego tizo ama gora itanga kunyereko eche amani ata turwa bona ngumingi ingi kyaba usinkora batwaje nane turwa bona nare kumanyike bona ingoje gotore kotizo no munyama emechi tu agachiri to banyegerwa amagoro tone kuma na isiko manyo tizo re to kuma na isiko lya njoma ete karuga anje bona mo kwa lakini mo ba doko igu abara ngo ambale bodo abara ngo ambara kinya ako ko amakoro kwabo na ba ko igwa na boka ama lyo gya usira sana taboka tari monton igabara bodo ngo ambale nayo ta kwanira morogiga ago kwanira lakini abara ngo ambale baigwa na kibo mo kwa mwe bitao bitao birito kwa batoko turama sabaya bateule bari diante be tiso iga ekene diante Nyasaye ngo ikara zegete otantania abarogi indwa kitingo tandara twale nabo tebinga na ndi mondo ntomochiri kandi no goje kusambu kwa mama na kubwatu kwane ntomochiri to kamachi witu umuchiri oli twachito tiso ito asoro muchiro kumba banyene kumba banyene na wabane bono goje kutumege sieri kumanya tara bekaje tiso chilungu chia dotezi yani kuchia matoke me yani amatenga litukeli ya taberto bono bakaje amaneka bonna kiyaba iga kumbe omuchi bw'abantu batorere nyisa ko bebeka basense lakini omuchi abantu batorere geti moko buna toiki galitanga ni buna imoni bikorera nge matortira kita toko ibaka tokoremera ibonde dokobore akara mu akorero mondo limanzo ngiye bara abantu bagoja bonsi bibamutwera mate yori kwana sengencho igendo kyagero kwana bali twamorogete tari muntu mungaura mutwera mata kwana igonya abantu bamutwera mate bonsi yori cyo kwana ori no arenge komiti yo kumutari tari muntu mungaura mutwera igona bagocha abantu nonye 100 bamutwera mate lakini ge bagotwa mate bagokwana bagokwana na to tari nyina akora bona manya ne po tanya na akora nani jina rengo chize ja ukwana da no
kosina kiki ya berto medotiso ko bwatu ko itro kiki kosomo enga kie ina tu abwatu tuna mama etu abwatu diamo te ga kinya sai no mia etu abwatu to rogite lakini asaba rogite ninje bika na roto abara gimande basa ni to sora Libone miaka ile wiki. inde bwate miaka 10 Okay. igondo to abara kibwate miaka 10 na abara te ko ngeba ibe miaka 5 elibono mnango ibunande miaka 10 inde kyo ngekeli bona nali etazia njetero jali masata tukamu twaruti tiana acha kireme nali twatali umwana oli gendo kia beto ko bwatu omwana oli twatareti tokamutiga esieri kiao tokamuta abara nkora tero muntu abara mo mutabani agenda pi lakini yo twamutareti tukamunyesie amaja ali bitonda mariogo bona tukamutiga kai karantile esieri kiao umwana oli akabata kwa na baka sadatu abara bitu akorde me masadisa tukakora jimba jitu ngora dona ora le mambito ndora manyakene tegwe sirimi onde tagena mugondo manganara to kemuina ndona chief ya lengo nja kwete Mo kwe bacha. ndwa manyete odizo bana sirimi akuga se station ga ke ane kenyoleke ki mamoneta ndade oyo kwa ndade serikali go chimo kwa ngani kulo nkionyo kwa ndade bikiwa bona ndwa manyete ana tukaboka na ntwa bara girende ndo manyena bara kai ninesi ndo to na iga simutuko tano tomera nege tige tomera nege bana ntwa manyete como mwana ulio tanga ni godizo mwana ulio tanga to wala bara to sense bantu bakari bona ngekaba ngobono ekenyori ya sari kiro mwana ya tari tunabaro yutuko bono na kimoro gitokora abandi bachaka tuwe bamate bagukwana bara bakora we basayi nabo bamanga bakire akuleta Libone ndi moko ibaka inua bana paka balia bana. go sebona tari ngadia bara gibarangeri ekiaba ngekenyoro muntu tagenda ande kiro muntu aje barasa odiso kebenga ekenyoro ke gyons kyabo zongo kenyoro kyaje birate onde tagenda ande mwezi bona aige disimo go odiso turamanyanga ngike karo to ikari bona ntu Aba ba kwa kishana kwa muntu na. kiro muntu naji use biranye byare ko rekenyoro abande aba youth ni mata aba youth mi 10 nero yare ko tare kenyoro nga muntu tatika oyo buno ko nyoro mugono ko lemura abande bare barasa bona to koro kari abara gito manyaine kwa gitware ni komite to ngabaro 100 ekabanga bono omuntu abangera ini mwana yatwirwa matakwa natwirwa ma in fact no mwana oli achiete mama mitaka twirwa mwana oli amatema flo omwana oli akwana agatebanje nyageto ntareti mongino yo ntareti nyakundi no arenge kucha apa abantu bakataka mu justice kuza apa abara bakabwa nje ngiya ngwanye to mai ekabanga ino mwana karamuziba kandi abo turakora abo odizo lirimbe kire kana ali odizo bono nsibire kiango tebi nganya sawa yongo rusiara batakamu ngurusiara batakamu nsibira ali mamu mindu nako samuntu ngo cyari yakoi unabara bande bakoi ngo cyari una bakoi nje ndi bono nje ngo jokole kiango tebi ngumu akageta akamanya ngo cyaka tabanga kwanzo yo kibone gusibiro akanga kororamo ngimoro gusibire ngende kesibori karanza kandacha irianga jito bono nyasa gakino muyana ndago sa mo koni biso tinkarali ruja yale bichale tabana bako kundi reti kaimo kabune kelindo lirinko minyo ka uchali odizo nalinyo leto moro mutu Ega. nalinyo leto moro kumbwati mutinzo amagena ko mago diso rega amagena kambwati amande alafu nalinchiete Era kama taba nje beka naro. Aya mulekange kamera mutu ya kamera noche minyoro mnera. From here to here. That's a scar. Korwa, baka, koruga, enemior, la kormaga. kormaga ne mioro La yo kormaga enemior. ona kinta mete uchali odizo lirinko ge nalinchiete nkagwera orosana kinago rosana loli bakaira mu monto bona munago rosana li pati yako chile bona bakarana nda kuchimu lakini ona agwete onde sari kosie na arje bona nje tije ma usana manga wite nkarna macha no wite bora ma macha na jabu kume no moro ngakira kume ko ma gani gote na yanti ono te bi tisi ko akiru to ikuimani bona kindali echichi ali nzanga saa 12 amara bana ntoko ko bako mnyoki bwa bana babwati bana kusa mumbare nje bona nango tali ngati abona akule nyasa una karumi unanda ira aliga alinje toko nyora nga
ngo chigotabo kama konyora na sana ni chabu ndoro sana kosingo bade master yo naro kumbe nyasaye gakore ntase genge ke gochazo ngakira ari nari chiete konyora ngakira ari bogo chigo kimambi kabona bwakiga saa 12 ngando mu chigete ngatemba gaki unora yano mu chibo muntu ega musamaji bakaba mwana uyu ngikia muri mwana y'abantu bakondo mu china swete ngakwa botuko saa 12 bwakira abantu bakira ngo joso ngikia uyu mwana uyu muntu muswadi ole mwana muyesa ngikia uyu mwana bana kangi kiaba kata yaya nomera abantu bete bana kala naro meni kwa nomorogi mbaro chara kwa ngata diana ngendeli ngata gati na ituro majamba sina umbe mando na bangire ngi tali bagasuna nkarua abu ngata ma uchi ene kenyole kiaona kijore kana bona ngene kena sunara kana bere buya ngata ma uchi kiricho tiso narinko ya kulikitata boro gikulikitata abantu kumbe bachire nkaya ito basambiro mu kipi kinyumba cyarenge nkaya ito n'icyo munyasi ebitonde mama akagirera ngo byagirero tena la golia sini pejo yana la golia sini bano basotora sa magana makongo abantu bara bano bakisa na chieche abantu ko boli bara mabuli donde de ko boli egete no kera akiri mo ko bachira no keraye gete ke vergo para gas bogas mugaso yangere kora gas mbotu ko kere gas mugaso na bwa kigete ngere kora gas mbotu tejo mbotu ko bigoto ogente kigete onye kibekira amo chaningende gusimwa onajo tiso ekera njana gutuza osige consensus kiguta na sokire pare mire kelima de ko tari kwa kwao keigweta kana chire gas buna na gatengero na kiyo control ngere kora mire mugaso mbotu ko pare yobna kiyo ko jagra saa 9 ko chiabu ya stop ko sibona kila mara ngoza yana ya wewe kama unamjua mchawi na unakutana naye kila wakati ukienda ushago, pia watu wengi wanasema ni mchawi. How to deal with that? Maybe ni mtu wa familia watango mondo na mara familia oina masaba masabara unne chimbuche. How about ukianza kuchenga wanafunga usimalize? Okay, wanafungaje usimalize nyumba? Kero montako akuwa gache nyumba kuna nyumba ya gachuga. Banye yaikira segete etware gocha mutu twatinde ko mutu womo. Kuna twatinde ko mutu womo to. So mocho yoyo. Twasikire nyumba. Tego sukapi. Buna chako musingira. Ngo igoro montaka tero nkareta matoro ngortanze. Mochana ngortanze. Chisimiti ngabe kabu. Mabati ngabe kabu lakini bidebi kwa mimi kusipaka orosana rwa medrasi bunyanze kwenende ose se mataboli yari. Ari buna baba bagwa kintu bakaranko abikire ndubinze. Eba agita mapema bagatinde ku mutu womo. Kera abantu batinde kuri mutu womo ntase umusingi uri kwara twakanje usasa ari gwate kore gas. Bawusike. Koshi mutu ngo beke mbara mariyo. Wana bawusike wana to kwara kintu cyakara. Kibasiya una chigoje wana yo kwara nyumbeli echikwero gachana nambo. Wachire kilicho. Achire kilicho. Kigwe kilicho kwa ganta atango chikoliki. Nkaumiro musigisi lete ngamugori nga kuna msee alikuwa kuna msee anaitwa hivi anafanya kazi hapa, alikuwa anafanya kazi ya kuchuna chai. Aule na kweli leo. Musigisi ya kambori sisi hatumuchio mzee. Unaona ugonjwa kana kilicho ugonjwa kana kilicho. Ono ngo ikali egeteke na kibono gechi dawonja. Musigisi ya makangalia ndibwo yagateba na unaitwa na mwanamde gaki au ibuli bana bakwete ka kibono tumia lingi hapa aba ibuli bana bakwete wanzi kozine ko ikama inere wan tata tai kobera timbu ati besa chiko wira timbu ati asengoji ngama de timbu ati baiboli kaki mkone gasende wansi mkole kaki nwale kibesa timbu ati singoji musigisi yiti kabona chia maligani akatebi kasi mekupatia ya kuchunga ng'ombe akangira shughuli sio yange shughuli sio mbe iba ngete 200 mutie agante yuta pesa kadura ta kamte pesa yote nyote agante ko wone mutie 200 tiege botu kile ngere cha kile ni mutie ego nso kisiko ego kore mbona batenga iziko abana benkeli bati batebi manyana na mami mtu umeandika kazi hapa na ile kijana tuna hii kijana ana dancing usiku muziki sio kana ngade ani uso vile kwa uzito kwa uso vile ibo ni ndati akandi numero hiyo
ma tige to kino kona matengo ai to ko magasi okara ai ko te lazima die sani ebe kilo diso itadio uno monto motino mo begero musiki ya mata boita mna jambo boita enda ba boita ko musiki ya ndara mnyo sai bona bona na wole bono dario mano bien akaro ya kulia ga drata abantu barata ke tabatan only 5 people baboli amaboli gete tomako and story nentambe I think tindo chose toje korero tuzatoko kora part 1 na part 2 na nengo murangirida chache tokora part 3 na part 4 baadaye part 3 na part 4 yiko chakoba kunga the very sensitive questions chiria zenye zinakukanikana na Mario gaya ngoja kwa tezeni itwale ko ngai mwangu rusia Mario basi tuatomire a link atomire link gabo I need just only 5 people for now for part 2 ega alafu na tumekwenda yani ese part yetu part 1 tumekwenda part ende baadaye lakini tuko na time usijali we have time bado mbona jile saa 4 jiro saa 4 iko tuko na time but nataka watu watano kwanza hapo ikiraga bwa sari tu akwanire I need some 5 questions otari koirora abantu batano boka a link ye na tomira abo na 5 questions y'abantu bakocha live na 5 questions y'abantu bali YouTube bakobolia maboli na FP. Wachawi please fungua pesa zetu na mshindo katika jina la Yesu. Mimi na Nyakundi tumekubaliana kwamba wachawi washindwe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Alafu watu about mtu akioleka aesi malisa hata mwezi kwa hiyo ndoa yake. Mlikuwa mnafanyaje? Nguo yake. Okay, ni nguo yake alikuwa ameeleza. Basi, wacha nipate watu wangapi? Only 5 people. And please nikikuleta ndani, go straight to the question. Enda straight kwa swali ili na swali ile yenye inalenga mjadala huu. Na Bwana Yesu atakubariki. Wacha nianze na ninaona Mamalia, Nyams, Janet. Na watu ni wengi. Wacha nianze na nani huyo? Nyams. Wacha nianze na Nyams. Nyams, Bwana Yesu asifiwe. Amen. How are you my sister? Biyande tebangu. Biyande maneno minto. Pastor Nyakundi. Amen. Bono na wateri swari. Oranyora umuntu gakunya korota. Nga kunya kurepi. So, inkie mineti. Okay, ikero korota kuna korepi wali na majini twara gutumira. Abo to gutumira ri chini ri musaje geto kwete. Twa gutumira live. Igo jabaka sore ya kore. Igo na machini twara go send kwetera umuntu ri kwete uri tomanyete na musaje geto na kwete. Twa masete ri chini ri amachira. Alafu egara ngikera. Ri amorepu, keri amorepi, ri amusachingo cia go just story. Twa muataki. Ona kitia twa muataki bono twa mubwatira bere yoito. Ona ndo cia sako jinabera sako bera into kama control. Ige meaning ya enga korepi kwa gento ke yani bona mashetani to mubekera. Aina mashetani to mubekera bono kere ngakibona sako rara ebintu gete bigo je byana butaro mubere ngakino nyora ne bintu bikumubwata gusonyora kugenda no musaje kumubwata murebu guso mukungo nyino musaje urenge ebintu bunebyo byamubwata bona ina mashetani ari twatoma amo musawo just repercussions repercussions cyo monto yo nande bono yo kere togo kora ko murebu go nande finally to bangete program yo kumuita koziri chino litogo toma onyo ko to konyori chino ni musaje lya mojera nto bangete buna togo muita go okay Nyams, thank you so much. Tatigatura bowling ana kyo montare rusi gabu. Batisa mwangondo kiri. Omwana mi askoboa this in testimony na Beyonce hii mambo yote inashindwa kwa jina la Yesu. Na hata senjere rais nei. Aseli etalia Yesu ndiko atikereja kere buru yekerereti.
tebwati kere chakere kana ne kere gake Yeah. ebire jebion is by the blood of Jesus Jesus. and by the name of Jesus Yes. byabuyu Amen. yo tubati kutwara obwoba Yes. nande kero bire chamanyire kwamanyire obobisi Yeah. bire cyo kumanya kwamanyire obobisi Mm. gago tamapisi Yes. because now you know Yeah. the secret of that spirit Ogotamuka Yesu ekero korara kokoboka Yesu. Igo. Unamaliza. Kwa hivyo don't fear. Yeah. Are you okay? Yeah. Be blessed. Don't worry. Nipate mwingine hapa nyole oyo ndega igokoro kwanga gakita basiko bakanere Mama Rian lero batu arula Marieta Leon. Okay, Mama, how are you? Umenichanganya bana akubiri ngo. Yani ng'onda kete naondokire unantana kuondoka. Yesu naro. To basikoondoka. Yesu naro. Wa tigamba oliri iswali elimo riuka. Ekere wikira bono konyora omonto akurwa manyinga boruire mboyo bogoteba ng'a nkiye kogera akurwa manyinga yaiga akurwa manyinga ali gukura kurwa manyinga ali orose chimuru chia moerera enda ya muruma alafu nande finally omenterwa manyinga ande bono nkiye kogera bono Montakurwa manyinga chinguru cha mwerera. Ono iga gitukana stero chali mwana minto. Ebimwa sebire twara gukora abarugi ngwara buranye kisese bintu bire bakora bune mitwakwanira igoro ya gosereke omarugi uri mwabo kwete kusoma muntu okuro ni twitiro muntu gete omana sana uri konyonyege iria sari turoje kana nyota yangu mujuri twamuitire bono ama shetani yangu tumika tore ese ngicho ekera abarugi bakora omuntu na bakora pressure uri sukari na bakora ro manyinganye kurwa somo biraere lakini ekere twakora gaire bintu ebi meaning ya energy yani itotete gotesa tu amanya na bakora somo bere nindu to kumuse bintu bikiro cyane osina wate ma eri modi to abwate tiangwa ne eri modi tu abwate egento gete na roje kenga bune terore lakini ekerore kengirika kawaida negento gete kire mune kemwamba lakini ekerore bono gaiga onye tutagete bono bwate ba manyinga kono kurwa sore eri etari ya utori bwate gari to bono to koramera rocha ari gento kirite kobere twaramere nyagita manyinga kurwa sari twaramere manyinga moera na ndo mente iga bantako nyabaka nyagitari amanyinga ko raba menteru ni twari to gosieka abadoro ikase gete baka to sieka manyinga abore ko manyinga ya ari gwa kare aborire ko to test baka torona to akori igo ni to baseti binde ko rocha. Okay, Leoni ngoja kidogo. Kando ne koset ya manyinga rumo somo rumo. Nade kando na barogia. Ine asa barogia mwegere tenga marwire na ara yanda gocha atari ko ba cost na inu. Ya bono dia tebe na 90% tinta 100%. Amarwaira mange intware kosia chaba sabata. Kosi amarwaira mange na bate binga anye tware kora go monto nga kubibo mobe. Etware ko watari baratoria. Na bate ko monto ko taba ngan ko igwa magor kurosen ko ya. Misumari ko beta magora ko biba. To kare baratoria. Bono ti marwaira ndete edu amanyeta ale ko Rwanda. Emme kosi emenge ni tware ko sedu cha somo do ru ni to sedu mo. Na bate binga echia mani go tomare anye tetu kora go monto okimu. Echia mani ala te kero mo girero. In fact ko to tware. Okay. Na understand ngende. Ina another way Leonida ngana ki. Egento na matega libyo ntegerete. Egento nyakundia go kwanera Pastor Thomas. Iga go kwane part yaye eliama etenga pokorobo ko ngonga mnobo ebwa nkoba cost. Na intwe asenge yegente. Igo tastasie ruire bonde mboyo bogo bole na charo. Yani ruire borona bogo chapatari go kwa cost na mogi. Lakini rende era bantari go kwanera boli bogo cha botari cost na barogi. Era liga go kwanera ruire boli cost na ba. So what abegoro yo mondo kurwa manyinga according ne le mweli ya barogi ya tware go set monto ne bwesi okwete era to go send le gocha sori go singo go monto gatabanga ngo cyaro le pigori nabori na ndo ndo tabanga ngo igunga ebintu biko taro mobere bona bigoro monto go taro bintu mobere go so monto gatanga nkoro tanyage to okwete kimoroche etu amusugumera bona nyina manyinga tsaga tayari go so mobere eto go send twara mer go rali senge jeri tari ya tugwa aro kimbali go koroga monto batabwa ti program yae
Igongora alika tuli program nganya gete otiso igana program ya yerega. Bono ngito musumera manyanga ngekwera anye kuba sama amen. Bono to gusuma iga terine kere amasetana ito to to mogo chiasari. Kwetro mundo geto karura manyinga. Ngo igoro mundo batabanga nyageta kwete pressure. Anye geto pressure ya mogo ate. Eline geto gusuma gura sumo mundo geto kwetro ngina pressure to asumerone. Okay. Bono kigo ya manyinga. Repercussions bona baragiro muntu arua manyinga. Repercussion yani gento keliba minute keliba yengete bro bantu bagotomere ngati amanyinga nyago kwara agere nkikebe bono ose ikoze nyabata ite gokwa ya nyabata ite go oitokwe ngobaka nari babeke menyonto naki mandiga ku egento batageta tali bantu bonse twali with direct e program yege tabwe tu abwatero chali nki abwata bantu bagana iri with direct nabo bali nabo tebigari nabe kuri mundu bigori osongo abu direct bono oyo kwara manyinga iga etokora motesa tode daranyora mateso igo na mateso mubegere lakini ngo ikere fa ina stop to kumurusio okay baba kwa izane kire Akinya saya tiga tokonye nze but tuara gento tuata wa ho no bolemu ebinte ebigo no bobisyo komanya na ade mbaba siko ko no buoba na mbasu mimi naamini Mungu. Prayer is a powerful thing. Uno tiso ko batebi ngaba tuara bolemu oyo kukwana ege kana ona arwete na ngo chinde ko bana sina bete to remote ya soka bako kwane na ande mumanyenga onye na arwete orro nje ko batebi bo bisio bo igera baro bali isikari ko bachana erieta lya Yesu oyo nkonyine ngente ko randi enchiri boni go numwaka ono 15 ngere ko randi enchiri igaba ntabange batolike akaboni go tiso nije koletere oyo na sabira agatoleka ngina tigere tende endeli abantu mama tiende niki lakini nje koletere ayo ngeri baga nje ngomotomere ochomochi atigere tu endeli boli akayetwara bakekere wana ati go baro libwana na tolekete agate pasta na kikole binde to siendeli wewe igo Yesu no mi Edina. Yes, How are you, my sister? I'm fine, thank you. Are you there? Yes. No. You look very worrying. Why? I am so much scared. Don't Yani mbuya muno utisa se gotoletera omugeni ase studio lakini igongo gotebinga nobwate oboremo nandi nobwate Nyasaye nobwate yani mwito nurangiri na Nyasaye ese ngenje ku host omugeni buno ya ase studio. It's so much scary nyaki ongondo kiri nando ongondo kiri bono Pole, Edina pole, ni hali ya mitambo tafadhali. Pole, mitambo ya nyagera kidogo. Pole. Edina, are you there? no inde bono Okay, omugeni oyo nkomubulinga ne inkige kogera kire gento osekere kasi yabo bayekorera ruche nande egente ke bakubiko okoboko ne eform ye liyogo kose no muntu bakubika koboka yani egente ke bakubika koboka kiegara kyaba inyolinga chinza kyeikire ngento inakiye ekigeko kera yani keko motenga bono mbutuko bono gasteyo bono mbutuke gasi ya soire ingento kieke inform kikere in which form kere. Okay. Ganto como te guerra, también tinga, digente ko kangwa abangwa kwa nakale go de mota bora nyara chamaga. Lakini lenda te ko manyanga ke ko inform go tabanga ko naga ya ko ba negete na egete ketarigete ya kawaida negete kwa de chinguru chiabagi yani ekero soka utuke ke bochkoraga na kige go sense na kige go sense yomontore 10 km na ikomi okorumotu abonko ke go sense moti son ko bar korumotu kono kia meki na siara mariogo abutantani uno go ikasede kwa eto tangoji aya egente ke go sense kwa mbonga
epikipiki nkorwerari banye epikipiki eri saa 3 chiabutuko yare gweta banye bagetie taya nabo ngomukio babo kwa gwetera motieri nari mietaya omuntu oli bakaita ase epikipiki eri gakerire bisi yego mutwara namagoya igone process tari kugwa ona akuze na takara ita ase tari wondista teko ndisongora ndo ngali yawe go ndista no se gari ne yamba toliti ya almeru taya ya de ngol bakandara ya gati mya ko corona guaita se bari lakini hata kwa boko asiri modi ya kobera ese ngo baro kinde nyasabo twajiraga buna na kuna nyumba iga ego sense ye chabiye go kana swanyo buna swa nyumba iga na bongo sieka abonzi pibarare bayo amuri twategere gutari twamwira igasenjerende ngende kiedi na keko beku koboko no boroki chinguru chaba no chikobera na ade kile kiko promote yana kiko ba na kiko remote ya wana rejo na kiko ba indicating atogenda gochia na kiko indicate atari so in another way is that a demonic powers chikobeko nando tebire kabisa nga kere mukutano kero mujadala ndo chokobera ningiroche ngiyekobera roche tiago tebi mwana mtedi na naone kere toko lilia sebuku yese kera ko lilia je bibi nginguru na biaje igara ke mukani ngamba ende ora yona kere toko sa teto sa bana mape ile kuzimu toko taone yene mutoni osia ba yene ndara baka roche chinguru chiao number 1 ne ndara roche to no to suri to ebito no to suri amaja ke tono na toko igobona abantu bari batanga itani ko nyama yomuntu usita yo tana ko usita to manye ko defina oliete Otis diabo de viga. O cara come gas tu ato para dice que me querí. Como tu en shua tu. De nyameri, o sonyo rama je to. O sio me show morgelina ko roche to goroga. Isto es mi tondo, e to me shua rama je de mo roche sabat ba ko bucha ma che ko. Ndo bra to sio. Igo mo to ga na ni nyoka roche, o ta na rama je ya ma be ma iga. Ore ka ma jo ko. Ndi ya ndo. O bo ina ma je, es lo que to. Aya ya ono to siara mati gora mache age tondo emuno nyare go mota kete ga e motungia una to ro kolega tenu tu karoni mero te abana tu regame te regame mo terazi ntu ko yam basa nale kere mure tu to ko gete ya tu ma dine ga sirero ko le kere via ko si kere mure tu ti disco to siara mache to na ko loka aja tindo chiri ma bi mo atu aya ne mo sibiri chianda ame osei me ko si abana kwate me ko kazo riva shaka rabo santa hey ewe Thomas Mubongo amate munywete y'abantu basibire yasango bakwa don't worry Yesu ameniokoa God is in control. Amen. Don't worry no eruseti completely pasta no te venga ebinte bibionsinga no toyo no nyale kunanto kakuruime completely to kogenda nando tiamo devi mwana minto oyo no mwaka ono 2015 ngo andi nchiri ya Yesu atarera amaguru kurandi nchiri gusi mangana ya mukwana na gere to gaita na bamura muhama amagosi ari bandenga no nyumo no yorengo morogingyo kwanikira mangana ya ngamwa gutwara umusani ko ndere batebina na ruto ekena ari sigisiga odizo ebire jumbiya njande sana ngaje kuombera namo na Yesu again barogimbero tero mwabanda bakorani powerful in fact nare ko itasa ko pas dari bare ko rani le chimburu enne no tena kirense sai narina kanse kumene bije bya ne bayire bakayira chimburu cyane ndo pastor nasa bakora ngo matega kigango na kero jeze mekwe gaki nikolere gendana ngomoro nari bakide bakamara bakusiga nari je to ko connect ni sana na chita bakanga ngalo bakaba bakanyore ke tekino keri ibete ke kya ko sense nintara e ko sense ba ngelo ko dagas mugaso botu ko na nyamare basu no ndangeri botiso e ke ko nyire botu ya ndeso keso ora nyore de nesi ki lakini na roseti ko nkaru ko complete umano mi okay Igo que sonera ni dia manyinga, igo ko sonera ni go so wisi. Bora kia ngoja. Bora kia. Ndo ganda. Ya traba bere. Eko bora kia tuari. ya ndo chegoti Bora kia. Kala diga. Mongina nale ke ko ka text. Diga commenting mama chat text kim how are you?
Unmute your microphone. Hello. Bwana. Hello. Oh. Mami, ngoja kidogo tena niangalie simu yangu ni manyande. Nitaje problem wele. Yango na radi Florence nyangenya. Florence. How are you, sister? Natalia Yasmini, how are you? Yande. Eva, bana kioga ndata, na kioga tanya nyamuna ndio tizo. Boli baba. Naomba mkakara mtenda leo. Ngoraro rasile talia Yesu. Naomba kile. Ambao temba kama ni yangu kara ndio janga. Nara kwali baga. Nale kubolira. Akaba kuta marabakira magutekero kemiye kara na nyomba kuna mumba kuna kugenda nyomba ndiko koraro. Geko rakota maraba akotugotegaji. Era kutogotegaji asapna ngota nyomba mugeni tayo Bas, ekera marabari tokorta alina maraba koroku maraba yembera. Mano twalo tuna maraba yemabari. Na marabari yembera tari ko pa. Sene ndo tengo igone virusi ana maraba yembera mosara bweruti. Kone sababu tosi ya marabari nyi twasiali lenkeli. Ndera bara tebeska bago te baneken. Inkende yosi marabari asiale tu. Ako monta ko familia li. Kozena makwe twasete uchiali. Ama kwetu ase duchinkere wana marabari igamine tima embera ngo kunyura mu kiyoyo nanga kiende onya abantu bari iskali ngo baramore ebintu miro arabesko kokora chimanyo chiko na kubusa chimanyo mu kiyoyo moto para jora na chimanyo kuja marabari mu draro kwete kokora se disisa mu kiyoyo de limbagera yabo chiko na kubusa limbagera maraba mabari ine embera tete so mu kiyoyo marabari na makuru tasa mu kiyoyo. Lawrence, Yeah. don't fear. It is by the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu na kwa mapigo ya Yesu msalabani, by the word, by the name Jesus, everything inawezekana. Yes. So don't worry na usiwe na uoga. Thomas Bogonko. Ina kida. Haleluya. Buyore. Ando moge mape. Como papa yao. Ke bagonde. Igora ronde. Stagaba, to baselo kobo, no te bakale kobo, papa, bakale te pasta, pato no morogiale pasta na rueto. Yali tambia rueto ba, ini bia rueto ba. Kwanza mbia agende tora, ya te te ikisir bono mete ke yo to te kora. Mete ke ya bono tu ai maniro to te kora. Ono mbwateli swali di ke gotunde ko bolio morandi. Tindi muaba brother tiso tindi muaba because na no moro kitari kwa miaka 200 bono nyeri ali ngomoro gera kwera ka menya mirera na re ko ba ona tari ko menya na botogo kutwensi bono pastor korengane I think pastor ona muigwete kare sana kana ringi primary nga pastor na ru mwana we school otore kire romuli ngomoro that was late 90s I think. Yeah, around 96, 97, 98, yeah, 99. So, bono pasting into a challenge ko bon ngani e ke ombe ke kwarenge buna wa ke resri ke ombe ke kenene. E kere kwa ruete ime. Aba fuasi bali ba mi no le se che sheria mi no. Ngaki ya ko irete gose ngwa receive tiani threats. Na ende ekere onye na ende korengano muna kwa menyiri ngaki usiano yaona abantu bari because generally n'abantu baniza kine no muri nabarabwa bwikira so gutara ngira abunko nyorana muri nabarabwa makori usiano yao nabarabwo ngakire because n'abantu muri nabarabwa se community
tase ibori ligia itanga ni kena rote ke ombekeri na nyoreta matema mangi sana nandu este kilicho na chiete ngata kanko linga na gochanga kanyata no hali kena kilicho na kilicho singinata mi kilicho lakini umetata na uchire ga te gumano ni ga kwete na ngina ni ga kwete tata gatwara mondo ko manene lakini tata kila watu kanyana ko na goche ni ga kometi aba ngiba mintu tu anenge kundi kenne kiari aba 100 aba ngiba sa betunte aba ngiba sa betunte onye sambu kangana beto 11 mamu mtara sande bono aba ngiba tigarete mbane ate mesha nge yede botuko ninyo tase na raire bakangitira bonse nama nyitinga mujira bare bakangira rwanda ina amangana ari tuyigure nari narangire tumere dia yamu beyo minto yo gwate biye na yigwete ile dia mana narangire tu nari arangire dia gesakare sana bakamboye maswali kira ba bayi mana atamu kiria mangana ari baproba mwa mama bakanganga bakatera muigwa ebando gete muigwa ntoma nyete ya muziko minto na barenge igo lakini nkie gigia koleto yugwa aba barenge timu ye batigarete barenge international batasambetu kereba igwete ena chiete bake chiama ko ya sambetu sinja ba sambetu bali bani lakini chiama ne ya tigarete ya tamete na bandi batamete ko batale bo basambe bono iko batite kundi chiama ro bibande ko siba chite bakamente ka bagate sasa bajja kutasina rei bagate ne meyi bagate ne mioro nje amanyete bagakunege siri kawaida unatwara huko ikayuka jana nyata bantu bari nyumba ko muri na wamuire to ko ro setigega oti yani enya meri ko ale ko yare kwanza ko ya begembe ko jugotorali abatena ati otuke ndio na bakandi na ati lakini kiwa kimambi na ande kacha kulibuka aba kiba bere mbara bali international na abode sana ara kiba nyegairie binto wachi bagante bia twakoira matukada tu agu nonde gukwanira na igo otiso nako batebi narema nona jitu konyera na Yesu na konyina amanye Yesu na toliki ngatewe imana nyasaye abanta bani bameta badato no to eko kanesi na bo na bakwane ndukiabe bakange wiki ya kwa tukana kwa to mari yuri bakwa bagante twakoire wiki ya ko kenda gukwana mangana aya toyi nanjye mabye mwangere wiki ya mo jina bere matukabe nkana ngana na nyasaye onye koro tigema ngana na nyasaye osina barugwa chimo ndio kyamara bibali keba chite bakakoya moyo bakaya nkamanya na Yesu naro Yesu akabata ko kurubanga de nyasaye go gotira yabako bako mukia segete bago changa ngotirana gotore kumenya nyasaye tare byo ngasi ya nyasaye akarubanya barubali ngora international bali na ande baka iko kanyora machari bona iko nango randiga abantu mbaro utakomanya mbaro ibona iga abo kuko mutu wa kupinga pinga ngo no bolimo para kimbalo takekia ko yata no ki kosine bikutana ko ngana gutana ko no kurega tana no ni chiro na dabara nyasa dian ko ne kene na ko moro dian ushuru to akolide abantu bande bantu bakina bo ko rega ya akinde mna sawa base mna baba okiri gotse abande bata uno boli mago to ngai ekero ku munda bata mo boli mo to na le ke obekeri ata beti ngasi ya ko esariki igona mwana mindo na kwa mboli na kwa moruka na etera makong utishio nganyore nyinge kate buto ko menyanke lakini unete de bongo mitona boni ga tenga te nyasai mo yare igo menyetenka amono mga ko mito no areka mga ko mita gante bi mwana oyo mga ko mito na twarto ko basa agante bi mwana wana ochuko na kwa tori bi de bari ko kamande di ko bari ko mutata ti anda dinji tata kanga no ke tele bi de mwana kora nande tere ba to in fact challenge anchiro okora munkoro mondo bana le binto mo buno boli moni because no ale ko kri igona nyate challenge suma aba bali kre bon de mara ba to le kile mara to ko ba bande ba to le paka bande bon mutara mulunga ski bono vaide ko nya no ga tura ndi ko se ko akore kine aba kimbara ba ndi ke kri pako yo ja ko le tiso o mo na tu ndi ko bagante na pasta ka ba to le ngo ba ga bale simisaire pande pasta aki nchemo bade ko basi ndio ngo ngo mtabali mbatai ta ko unda ngana sana bitu ni katu to akore ila ni to akore bitu na bile na bisa bios na ta batole tu aja se Yesu
ya go mange kama jaribu mange lakini Yesu mkoje Mano mindoro nyaibo tayo. Na moigule bana liso ndete kumbolio mali ndu ese stukera bande na barambaro orong pingiringa omorandi korengana buna oko kolega cia Nyasaye because omaita abantu mari togoche kanisa na boko ndandi lakini in the real sense okorandi korokungoche kanisa sokorokana insa chinda buno konya kolega cia Nyasaye ga nkonya arore ko sensing omoshiriko oyo ore ma nonye nkomorandi na baratoka areke ombekeri na ruete asencho manyene nimbwate kanisa na kwa na ngabo na nimbwate kanisa na incho manyene na bongo sense kozina renge oborogio ma de na benga bona na de ibona nimbwate experience na benga bona connector imanyene connector ya mawo na benga bona ntereba imadi jiu kwa mjabo ene ndereba ya ningi na iche buna ncho murandi bona ngenya kundingwe kwa na cho manyene umuntu tasenzi murandi odo kurandi ta basenzi mu nomoro lakini jera bonkorra ikosi madekere oro kwa ekere ore ke mekerine ekero gwato ne ko yoboro umuntu aba cyakagero none kanisa kujugo umuntu abataba ntabana gwato ro mo ngati ukwana ngati abantu moti goboro mo ngina geta ngito kazina gatabya uyi maraba ba kombe ni to gwato ba to gwato mo no ba kombe ni bonege tukia ngarte ngacho komote limo mnorina por ubicama todo nade ga ubicanta boki mungu kumena mari fenda nya sai ta rumaki kirani ebintu bya bigasyoka bya nyumba nyama uchi ajigasyoka akataka kina we pastor Joseph baba pastor tukanya tukasaba mungu ya katole igon na bongo sense na bongo manye moyo nomoro bongo nya sana ngete nema bantu musabira na bange ngo na kabale sini na kero ngake sini na bona dikere message ile nya sa chinda kankonya dis on abanta bantu musabira message bakondike kero monta de musabira nje munandikire message ora chakire familia yago chagote muchiyo munole goje unango sabanyisa bako ginki ke bangira sana nange kusabira ndia kosia bantu musabira baratambe bono njira bango sense kena somire ose wanda ibinga familia ne ko kubanega unango sabira mpamba katika chino Yesu familia de musabira nyasa bako ni familia nki ya ta de familia bora bongo manaba ba ta de familia kosengi Yeah, igona bongo that's good. Mano minda. Asante sana. Na kirebuya jabono mwamenta chinguru chyo sabati mbwati bwa na marogi wana njo mwante ngatingwe bakosaba yes marogi yare tiganya ko korogere na bwati imbia santi by the name of Jesus yote na shida bantu bangega na mabuli nara mangeta kasoma gega aiko soma baadaye abantu babone babulya mange tanya gukora naweza jua mtu ni unaweza kujua mtu ni mchawi na ukwira ni tendemo okay wa I'm scared don't na mbona mtu anarogwa akienda kwa waganga anaambiwa ni wachawi so is there any difference ya mchawi na mganga wala kuchibao chora bokora na barogigero na bamulie nili na mbona huwa mchawi anarushwa usiku juu ya nyumba au mchanga. Na mbona huwa mchanga unarushwa usiku juu ya nyumba na hiyo ndia? Alafu watu about mtu akiolewa maliza hata mwezi, kwa hiyo ndoa yake mlikuwa mnafanyaje? Umechukua nguo yake ndogo tunataka. Na hapo kwa pesa naomba utufahamishe zaidi. Lazima umpe mtu pesa ndio asifunge ama kunaendaje? Hapo tunachukua hata mchanga yako mahali umekanyaga, tumefunga pesa zako zote na kazi yako. Yes. Abantu bala bange babo cheptela, abantu bala baba ebali ni keike mto, abantu bala babo kombosh ngo bandiri baga bakolya mabolyo, ane ko ande pasali baga to bas ondo bas tekereke pindi ke to bas ko bora, ngo mwandiri baga arandiri ngana kidogo, alafu akora masabo, agere abantu basi buruna kuseni kwa kaiga. Lakini tokende na ko matebyotiso. Abantu batwara ubona bunanje na nyora abantu abangi baronde na pasta eto wakambia mwana sebi kwa tolite buno lyate banga mbiye mwana kwa seto tuamanyire kisiri ona kisiri kintobo nya bakwanya abantu bitu na bamolezi komoko boli kusimoko buno lyate ngango boete sana to kunyara bakonyeka guiko musombo yo ino kora aranga kikabira kinde tebanya ro musombo ba akanirega una kanyota iga teba ku musapo
Mbia aba gusiba ikimara kuno musongo yabo amuyo kare kasi na kiana nyango ikira aba gusibonsa no gusapoti musongo no bataba kinde sika ibo musongo nya samu na namba yesi ngo begere kende imi ko gotana no ngusi na bonda atari no mbase onyo mare ke nyorukia abo no le mumbaku ke nyorukia ona ikiro ina kure ke nyorukia aba tukiko boro mo yo ba ngete go inta onyo na mo tine mekeri yaye ogotirani ina ndego sumana nchiri tekira batwani ya ninkate no twali barigia jide gatirate oya politiga gwasini bakwanere nande abantu baminto ningani sana motene na pasa kundi naona sini support tafadhali hiyo namba itawachiliwa hapo. Ningependa kina Cheptera, kina Evari Nikeke mto Peti Kuambosh mkiwa pale, kuna watu wengi. Ningependa kabla niwaweke live tafadhali munipe break ya 2 minutes. Tuchukue break ya 2 minutes, tunarudi tena tafadhali. Tafadhali give me break ya 2 minutes, tukunywa maji kidogo. Hapo ni mazito, tunang'ang'ana na maroho hapa, tunapigana na maroho. Mimi ikagetega serikali ya Yesu Kristo. Nami nikunywa maji hapa, nitaalika pia Brayo anisaidie kazi hapa. Kwa hivyo Brayo siwe mbali. Nisaidie job hapa wakati pastor anaendelea kuchapa injili hapa na kufafanua mambo fulani ili tuweze kubarikiwa. Ngako watara kuliko linataka ngabere Nyasaye ngabere na bero maneno na ngabere. That's the song we want. Tunataka Bwana tusamee na kutufungua na kutubariki ili tuweze kubarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Otis Production.
maridadi zikanyesanyara kutuambira asituasirete kaite muna pasta utataiganga nyasaye nasabetaka mwabera abina mwabirete naiti metia ndose sore aihuasabire nyasaye kwabere nokatema tuinga nyasaye angabere yes pasta Nyakundi mwana kuachana kijana pole ga ono njumete Mungu wangu nda samana wangu asante sana naraka brother Thomas Bugunganga tengera tari muoba alikuja kwa mtu kwa mtu namba kwa kia kama sasa ngone manya kuchuni ngari eliyo na masa basi okay tuaringa totenga abantu twari kubari kure maswali patano buka basa loje bangani ukuringira barabara no lakini nataka ndio kirenga pasa tara kwa sababu na bwana chimbu kuchuku leo tena kwa ile kabisa lakini this is round 1 round 2 iko njiani inakuja na itakuwa mbali kwa hivyo usisonge mbali manake ndio chonyore ama sisi ni kunaya na ndio nyore migano kando asobu aka kabisa ikiagara mondo chake bidi ntorali break ya ntorekera mondo chake tamako chale baba ndio bwangu na mwana almai kabisa ono murandi gachigete kono ono bono iko na kinga ibaga kwale kwa mbara hata kuwele maswali ndio tisoka tekarati lake tuenda break ona boko bana mbabe ndio saboli yes ndio chekanga benedict za system of mind ga proponga tela ni branet kabini ile teri kuma jikoro tisama ina my sister Jiptela. Nah. How are you? I'm fine, thank you. Ana kote kete kwa na ika ke korra meja ko sikoria to karionse.
Utashangaa bana. Twende my sister, na yuko hata kuuliza swali, manake naona watu wako wengi kwenye line na nechiza na kitu tabua tie uliza mchungaji swali. Ya, niko na swali yenye nataka kuuliza, lakini kuna kitu yenye nataka kujua tena. Mimi ningekuuliza Nyakundi, mtu akwambia ati nitakutupia kitu utangatange kwa barabara ambako ukafe pale, kisha huyu mtu akuja yeye akafa, utajuaje kama alikutupia hiyo kitu ama hakukutupia? Omuntu oli ekera abateuri ningo tuberege tugete ayikagwe ata abantu bali etimu yabanene nanda abantu bali mutigera na barobaro onyoyo ku mutigera ari omwando aito omwana oye osete folo myo kubwati osete timu erime mbali ko bangabara muri bwate bani chibiga gutwa ekere bono ngo beka bari basenga ise ko bana aguro egete bwate ngende ono yori motebe tinga ngo korande ngete akwa bade program eri no yari kasi kitabu kiriase babira Eristi eri ero nega oye bona lazima bwati program eri akade ngoitiro kosi bakare ma ubange oye mekosi eri ekola ko oyo nabakwete ngo guru umuntu kule myaka gete lakini umuntu oli atatinga ngo role nyoma yawe gotena umuntu atagande kwanda banda yateye yori amwete kai igo umuntu naro tire program yori iko yanda benga ne time to kuba kwa unaonya ege tingo tiro tege kinda ruo oyo ba onyageto ni teta omujana ba no ni menta machira bono ni ba kwete lakini oyo naga tugote no yo nera gago na ne ngo tiraro ni nera na nyageto ni motira ba kako ige record ni okay my sister Naam. ya kwa ile record igeleta kugenda kwa ndio list yubwati. So hivyo wakati alikuambia hivyo, sasa tuseme venye alitamka hivyo, wale wengine washachua sasa ni tuna bila ametamuka hivyo, wale wengine amewachia ile program. Pengine mimi nikitoka hii program ifuatwe hivi. Sasa bila alitamuka na ile mdomo, unajua wakati wachao wanaroga mtu kuna madawa mengine wanaweka mdomo. Sasa ile madawa kiwekwa mdomo, wakiongea kitu kinakufuata. Inaenda. Sasa programu yao na ile timu vile iko kama ni wachao 100, ile programu inayo vile wanajia. Sasa ile mateso inaendelea tu. Yeah. Yes, my sister. Naam. Kaje kwa iguri. Na mimi nataka kujua utatokaje kwa hiyo simu sasa. Utatokaje kwa hiyo kitu? Mbona nje vile Mungu alinisaidia nikatoka huko. Watu wengi nimesaidia sana. Kuna na watu wengi nimesaidia, hata kuna watu wengine kutoka Amerika. Kuna programu zingine ninafuata. Nilisema pale awali ya kwamba ukiniandikia message, aidha uniandikie message program ya familia yenu. Wakati nitaanza kuinulia maombi, maana watu wengi huwa naombea, watu wengine pia nawaendeanga mlimani maombi ya kufunga na kuomba. Sasa mtu ananipatia programu yake, ananiambia niko na shida hii na hii na hii. Sasa ananiandikia ita WhatsApp message, alafu akiniandikia ninaanza kufunga na kuomba kwa sababu ile shida. Maana nilikuwa ndani mzigo sasa. Ananipatia mtumishi wa Mungu ile mzigo. Maana wakati ananiandikia tu, kama ameniandikia anasema mimi ni Agnes. Wakati natamka chini Agnes nikiwa kwenye maombi, ile Agnes inanikujia kienye amefanyiwa. Ile timu inamtafuta timu gani? Alafu naanza kuipara ile timu kwa maombi. Sasa hapo ni wakati tunapanga na mtumishi wa Mungu, ndio maana baadaye nitapatia namba yangu ya simu na naweza kurudia maombi kwa yeah. Okay. Alafu sasa waja nikuulize swali. Wakati mnaenda kuroga usiku mvua inanyesha, kwani nyinyi hamnyeshewi?
Si wakati wanaenda kuroga, wakati walikuwa wanaenda. Remember ni huo wakati. I'm sorry. Asante. Wachawi wakati mvua inanyesha wao hawaogopangi mvua. Maana pia ilikuwa ni furaha yetu wakati mvua inanyesha, ni tunafanya kazi zaidi. Ndio ile maji ya maiti unamwaga kwa mabati yako, alafu mnachota ile maji tena mnakunywa ya mvua, tena imeteremka na ile maji ya maiti ulimwaga kwa nyumba juu. Sasa usiku ndio wanakuja wanaweka madawa. Kuna watu wengine hata wako nchi za nje, lakini walifungwa na madawa kutoka hapa nyumbani. Sasa wakikaa mahali wako wanaendelea kusumbuka na ile madawa, walifuka hapa nyumbani. Mwingine aliweka madawa kwa geti yake akafuka. Mwingine alikuwa kwa masomo akafungwa na ile masomo. Sasa hata wakati alijikaza akaenda ng'ambo, akaenda kazi fulani, bado ile mateso yanamfuata, maana alipitia ile madawa ya mchawi. Sasa kitu kitakusaidia kutoka mahali pale ni maombi. Na itabidi upate mtumishi wa Mungu mwenye ako strong, sio mtumishi wa Mungu yeyote. Mungu sababu na mimi nafungana na kuomba na kutafuta nguvu za Mungu. Tari kawaida. Kama Yesu alikuwa anaenda mlimani kufunga na kuomba, maombi ya kufunga na kuomba inakuwa silaha kwa shida zote ambazo tuko nazo. Okay, ya mwisho. Wakati ulikuwa hiyo mkutano yenyu, hiyo enzi zako, ni faida gani ulipata na sasa hivi? Alafu ulisema nyama ya mtu mlikula. Ina testi ati na nyama ya ng'ombe nikiendanga. Okay. Wakati nilikuwa kule na wakati niko sasa. Sasa nasema sasa niko vizuri, maana nahubiri Injili. Na pia zile nguvu zote ambazo tulikuwa natumia mahali pale, Mungu alikuja akanisaidia sikatoka. Sasa nisiwezi sema nilipokuwa ndani pale nilipata faida. Huko nilikuwa na hasara mingi. Huko nilikuwa na shida mingi, maana nanyeshewa mvua, baridi yote. Tunafanya kazi, tunaua watu wa Mungu, tunateza watu wa Mungu, tunafunga watoto wa Mungu, masomo tunafunga watoto wa Mungu, masomo haiendelei. Sasa nasema ya kwamba tangu niokoke nimemaliza karibu miaka 15 nikihubiri Injili. Nimeona niko na faida kubwa. Maana nimeokoa wengi kutoka kwa hiyo nira ambayo tulikuwa tunafanya. Wow, that's so much. That's great to hear. Hata mimi nimeshtuka sana, lakini najua hakika Sister Jepela, najua ukiwa na imani kwamba utavuka hayo yote. Beyond living tokosa mwenye ako ndani yangu ni mkuu kuliko mwenye ako nje. Amen. That's the faith that we want. Hiyo sasa na mimi ningekuachia kwa Biblia ya Isaiah 40. Amen. 1:9 up to 12. Thank you na ubarikiwe. Asante sana my sister, zidi kubarikiwa pia wewe na uzidi kumtamaki Mungu. Asante sana. Yani na unoyo wa moto media wante bahara na chiptero sile laini kawata bwana, naona kuna Ellen Odan sijui umetoka kwenda wapi kwa kwenye mtandao kwenye line. Igari sorry drama my sister kuburi kapasta. Oya kungene riri andri. Hapo mtu anaweza amini kuna uchawi na anaamini Mungu. Ukiwa ndani ya uchawi, kuna watu wamejificha pale. Kuna watu wamejificha ndani ya uchawi, tena anajifanya anaamini Mungu, lakini haamini Mungu lili. Ni ile tu kuamini tu, yani kufikia watu wa maisha. Kama unaposoma kitabu cha Isaiah 4:1 inasema wanawake 7 watamuachia mume mmoja kumwambia mavazi ni yetu, kila kitu ni yetu, lakini tuite tu kwa jina lako. Sasa kuna watu wanajificha tu, lakini wao ni wachawi. Lakini nashukuru Mungu, maana mimi Mungu alinitoa pale na sasa hivi hubiri Injili ya Bwana. Wow, that's great. Yani huo ndio uwezo sasa, hicho ndicho nguvu ambacho anafanyia. Lazima sisi akae huko kuna ile beti kwa Mungu. Lazima sisi akae huko kuna ile beti kwa Mungu. Lazima sisi akae huko kuna ile beti kwa Mungu. Lazima sisi akae huko kuna ile beti kwa Mungu. Sauti yako iko juu kidogo my sister, kaeto connected na sijini na tewenere kidogo sema tafadhali irudishe chini kidogo ndio nikulete. Irudishe chini kidogo alafu nikulete. Aya, hapo ndani hapo kwa sababu ya siri tena kidogo. Yes. Rudisha chini kidogo. Sauti bado inanisumbua hapa katika mitandao yangu. Hapo sasa. Hello. Yes, how are you my sister? Si yangu labda ni yako.
Okay, chini kaweza kuiangalia hapo. Okay, unanipata sasa? Nimekupata. Thank you so much. Mchungaji wako muulize swali. Ritangani ngora mukwani hai nyakundi. Ndiye mama. Jembe ande nilikuwa nakuuliza tu swali kidogo tu. Nilikuwa nauliza wakati mlikuwa mnatindokora mtu, mlikuwa mnatoaje kwa hiyo imera? Tulikuwa tunamtindokora namna gani? Sasa ile tu alotindokora na yeye. Kama leo ngara ndio basi ya mbele. Ile motoria tindeke bago siare mbere igo kiba siare mbere igo bikoria kabere ori kuria na to tu ari mocha ni mon amo na mario kali tu siare te mbere igo ono kude kwa ngi yeta ya ko sina kwa ni tanga ore oti ko mbere ngo siare to na mario ko chire ba ko tamara na ibu ko to na mario ori to ko ngi mo do ito ko murange ko ito ari basi yani sio kaka siri ba ko na ya matanga ya ko yena sira ko kwa tunamuita tu anatoka chini, lakini hakuji juu, alikuwa anateremkia chini akienda kule mto. Kwa hiyo hapa chini kuna kuanga na enjera hadi hiyo inafika roche. Ya, ni madawa, ile madawa tulikuwa tunamwaga sasa inapomoa ile njia inapita. Kuni mke kote ya kutale njia ya mwana. Yeye toka roche kwa murusi na sanduku. Basi tena hivi kwa ndio kumbe lakini ukiamini Yesu studio na sasa amini kwamba Mungu yupo na hayo yote atayashinda. Yes. Utayashinda ukiamini Mungu. Leza basi sasa ndakuuliza kwa chicha YouTube kwa kunga Stella Miles Okema. Hey, Stella Miles Okema mama my sister akoboringa. Nauliza poma ya wachawi inaonekanaje? Mbona huwezi pata wachawi wakitembeleana mchana? Thank you. Poma ya wachawi inaonekana kama kule kwenu. Na wengi unasoma kwa sinaona abamenta bako bagenda kuwa na manaito abako nyana mino ya manaro maro hizo kunanje to chumo mito ya ngoro na manje bakekera hito bafiye tete kwa bonyo na abamenta bako boli ngako sina kinaki bako nyoro muntu nara se familia ino aito moiboli usomo na usomo sacha aro moro yale kyobekelina kino tamani batigurira masabatu na bosaba nariya sabo choro kebi okuigora kuwetera masabari ari no bosabu oranyora katoro kibaka maro bande twagende gotari twaje kubwata ebintu bikaoroka yo matokomanya amonta koma muri yo tama itipe familia ya ana makumia enta ligocha kumanyaga kurupunga my brother after wisi nilikuwa nisome comment yako lakini nimeona umelink ndani ndio umepotea. Hello my brother. Nakiona. Mr. Damba, how are you? Hello. Salimia pasta Mbiore. Asante pia mwana mtoa. Sasa corona leo tokona na hizo. Asante barikiwe na kuona. Mbia mwana imbwate iswali limo. Amen. Halo? Yes. Niko na swali moja. Yes, karibu. Kubuliga. Inkige kogera abarogi barusi omwana banda nyomba baskomutaria. Inkige kogera babanga ngabona tokora bagenda next week nyareda turusi omwana ta nyomba tumwira asigete tumusarage tumurusi tukole tukitokora kitamukora mansu. What is the mission of doing all of this? Inkige kogera. Ekiumbikiriki abarogere karantense nakwa nari nabwate gitabo egento nabone gekogera barogi mbabwate egento tutebe ngako muika gwenda mwamu nambwani marogere gutakora muntu ogendereire igo mwana obu nakoreka like no mungaini asekenyoro no mungaini arasa amasomo egento gekogera bakomori ntatagetimu kyo baro muntu mungaini okogenda gusa mwana ngosomare ingejeria bwata gukora max fulia gusa kwa school bia egento gekogera ninga mwamu erina umwana utokumutantani omuchiyoyo obe butatori igegento kirime yaba rumwe mutani kigekogera enda mwamu baya kujanda mwamu ko muchandana na kiyo muchiyoyo gendera na kimba yaga chu muchiyori enda mwamu ya maswa uja kwata kyo mwana uri usoje kwata kyo masoma ye usoje kwata kyo kumabwe pakete paka basa yeke yone ndamwe
Okay, asante sana. Swali ya kabiri. Nekene nga mwana onde wese gutari gunabarogi ukwegwa rirogi. Okay, asante sana. Mwana onde wese gutari gunabarogi ukwegwa rirogi. Mwana onde wese gutari gunabarogi tari lazima egurirogi. Omwana byakora ndo tariwe. Ekera tariwe. Ekera ngigo tariwe no wateswa. Aya, ese kama mwana uri neriro gitwara ko muhatwara ko mutari bantu mbamanya lakini kera ko mwana atari kuna ndoje ko mwana gitana atari to bari mansu ko se mwana uri na gitaka ko rwara bere bamara mba mutari siguzi tari buya mudu atoruya mwana uri ndiko marero omwana to kwali no uri to connect aida to moi kuna bono mungu na bana ngade simya gatebina na baka ikule ngabaro imbaraka kwa mimi lakini tukeli majeto ko boka sabana baba resaiga akanyoro gusohoka isikanira umwana oye umumuroye koko nabatenga tenga sikaro cyanga cyose ukuri nkiye ko gukora ngaya mama ngwana kumanya kasi nere ko to gukora ngocha no yuba abantu mya bi ba ko iska twatanga bara porta kumanya bon ekere ndori kwa mano liro utadira to takacho ini gasiri obura tie gasiri tari liro yito ko ku kawaida ngora tege yani lazima ura ana no ne ke na bete ke umbege na beta 3 years kama ndio kirasi kitu bwana mmoja kwa roho hivi ndio niko kwa lazima ora somi uma ko manyama kitu bana kwa rama iko mbele ko beka iko vyo bi manyama lazima eda na experience ya wana maana kila ko tari ko mwana bana ko tari ko tari ba trio no wateswa umwana na ndekere ngendo kila makonya cha bia ni kila sabi lakini mwana ndio sio tari ko na marogi kachigo chigo data ni skal se onya ko roma ngoro ngiara kuya aita ko nyo ruwa ruwa nyo chana kasi na tare tu mpa mo se tu ki ba kora ndio bi ba mama se ko cha lakini mara bali tu ko ayo kali bali ko ruwa no ko chana na utibu ba okay ya maana witi Rori swali ya gatatu. Inkora ke mechi yose ngotara tori. Emechi ngotara tori twaswaba ke mechi abantu jikoni twaswa sitting room kwara bakamari igakira mayigorankeyo nabote mabati abarogi aba ngaiba ko bisa chinyangau. Ngotara muri mechi abantu bya muno mwana mito diankwane na ekena rege kyombe bikyoboroki omorogi nagotebi nga ego ikachinga kichiri kosi abantu bari skari batete korana asenari na beto remote yale kana watu kana beke bon na besese ngoma na rege sese namuntu akotume nyumba iga osara ko umuntu kontume nyumba yale kwanya nesese risko ngoma ngoju karo besese bono iga se nyumba anye ni ese mitari mondo rwese kwa je bitebi bunate bango tatore mechi aba ngimba bwate mbachore tanto babo ahwacha lebintu byaba bire silent lebintu byaba yase nyumba gakite bitebi ngosi aratora mariyo ogo toro una togo tiara mariyo gari ni gochoma kama kango tebi ngagenda irongo lyane nabako raga bisasa maisa mukene nkeyo lakini bintu biro tenga umuntu nywe tamaru nabaro tikari ko bari tere ko mukire bira nabere abo somo byao kire brada gesieria kyo mo jana jona la ko beku uno so ile nyumba ili kire ndo kiabeire toko no kire nyumba chinga uno jire nyumba teira koro le nyumba nere tana ko igo nyumba jiroro akwa nderu mukete tana ko igo sekire yoka Oje bidu na madio kasi kare si dari no je ngauchire ma. No to bire ma. Lakini umeita so afya. Hiyo dibi ama dio ka go beke na bantu montare de kya. Brother. Raja ko kare mo beke ko adori ko roba ide. Bono. Allo. Ya. Yes, Pasta di swali ya kana nkobori ka tero ben koboria. Karisa. Nko yunge kenyoro. Abarogi gabara abange kubwa abantu bakawaida nekene ekenyoro abantu abange kere kenyoro ko nyausa abantu bara baruguse 100 togo chui aita onye dota ritenka ya onto yechanda ko igodo chui ne to bengeto kya barogi abe memba yaito bono go chui baro yo moyo uitaba lakini bwana bali batari kuita seke omego soro mmoja ndio chanda bona iko bana seke ndio bonyo anya bantu bale ke 300 ke dole kidogo aba ni kama bora 200
abantu abayamya moto ngaba hiyo ngako baba yani ngire bachane kwa choi ya Wow. Kakiro timbia mwana. You know, I've been watching your videos sana kwa YouTube. Yeah, thank you. Nilikujua kitambo sana. I knew long time ago. So I've been watching your testimonies and I've learned a lot. And I've discovered one thing. A Christian, you can never fight a war if you don't know your enemy. Yeah, yeah. Lazima ujue adui yako ni nani, ndio ukienda kupigana vita unajua unapigana na nani. Ni kweli. Na ni bahati mbaya sana kwamba watu tunaishi nao. Yeah. Some of them are our relatives, some of them are our friends, some of them are our even colleagues at places of works. But thank you for the testimonies you have been giving around. Ile ushuru umepeana hii Kenya, tumekushukuru sana kwa sababu imetufungua macho. Asante sana. Now we have known how to arm ourselves with the Spirit of God, with the Word of God, with faith, with salvation, to fight against these people. Amen. And through your testimonies, I was lucky to know that a Christian is more powerful than you. So I thank you so much. I've been following your testimonies, and I'm so happy you have come to Otis TV today. I'm also a member of Otis TV, by the way. Yeah. And I wish you all the best. Nimeshukuru sana. Thank you so much. Thank you so much. Kwa maana zinarazo wagoji. Watanga the is one of us. Ndio wote vitina kidogo. Ni chuni hapo kama mimi kaambia kalale mapema kaaje. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Vitombera vingine hapo liku. Ndio kwa mikunera yake. Otara mikunera. There's a system mama ni ganda hata tuko sike ngo liswali go kunyangenya Florence. Ndaso mbe swali ni kumbalisha. Yeah. Hapo bodi arafu brayo. Hapa tali nje kwa bodi. Bodi pasta. Pasta. Bodi pasta. Arafu brayo. Yeah. Kuna kitu nilisahau kuuliza. Wale nitakuwa ni mtu akitoka nje usiku anasikia ni kama jua linasimama ni kwa kichwa ni kama unasikia kama damu inakataa mwili akubunyasiki ikiro konyore tukiego tenena igo monto go benara raundisca ese ngincheke twalenge kyomeke warutuko aragina batekeri motieri ngo sugumiro gwa bago chasomo bona ndiyo konyora itabaitira asegete tukie igura poze ko ima wastuka igo monto mo benara raundi ya busquaita aro monto litiare iga korutera gusara bwaye gwa waka bona gwa gustua kwego tukia te gwa bakwa ni views igo bona urako kwiro yani diamna kwa stuka igo chinguru chikyo go soil chinguru chyo bwa bona kanya monto abatanga atingo akonyora ngustuka uzaiko ngobaita uzaiko mbwa to bwa ya basi sanga to kwira ni swali kwa boria ngaite mono uwaisane kire. Yes, ebintu mbiroro nabo ligo binge ndete ko ebintu nebinge sana birange ebintu 10 lakini ngo bikwana bwangu banye morali monyi gwete ngo bikwana nane ngo bitranslate mura biarenge. Number 1 tiranda tabari tanga ninga mbi mana bana banyasase ngicho na utiso amono yo mintu torama ino ase ngicho kungana na ese studio to Otis TV karibu sana kosi ne karama konyora liba kabuneri actually tajaisi na liba kabuneri na monta kwa nanga kawaida wa Swahili hii ni kitu ambacho kimeombewa na utiso understanding orali doba ligwane uno mbitakwa na abo mwangu mungwano yo na umanyire for long ananichwa for long una story wiki tunale ko rateba na amaliko mote bali kitabu ya Yeremia 29:11 kitabu ya Yeremia 29:11 ego teba naki incheni manyete emeroberio mbwate asemore emeroberio yo buya na omorembe gosetari eyamabe na emeroberio yokoba ogosemeria ase amatukaino aguchibocha bana baminto bali sikalinde de ngotebinga obogima bwana nyakundiche abantu abange bandorera mabera nande kando kondora mabera bagokero gutoreka kwane binto bile bito kwana mware goje kubigwa nonsi utatiga gutoreka kwane very true na gutoreka kwane kwagalire abantu ensema paka bara America abali kinsemo inye banyale kumanyanga nyakundini mo nande nabete
omugano one no tare tukuru atanga nese mujekera rori bwana bwachagete narangire twere biye sanga rachikora bachigo no bambole tia mangana gocha bona lakini nabwate bagali gocha gukera abantu mutanda una gwekerera tugo amara abantu barisiko inchena ideteme cyane gutagotara rawundi tujikiro igakora gutara tujikiro lakini gukera abantu baito barisiko mbakwanye nako bakonye bayigwa mangana ya eyare ngako lakini twaganya sambi yamone mitamba yachi n'ebintu byakire binene togwikera abantu baito nchega ndana kwana iga bana baminto muri skali ndana kwana ebintu ebikomi ebintu kiana docha abantu bambote maswali bande first ebintu muri studio Otis TV oyimure ebintu byo tebyo nane ngo birore hande ugani kuma ebintu ebintu kibigo cyo byakore gasi nango chinto kwana ile kero mindana ngiri bago chuma yato kwana naki na kitora nyare ku erusi asoborgyo na kitora nyare ku erusi aseke umeke ayegwa sibiru tonya umwana na kiora koronyo umwana nasabira abantu uswate na rosi betu nya kemengeza but go take time na kumusabira na kusabanere na kumwingatira Mungu anamsaidia katika nyaroma umwana ile tulala tena na mtu isikaringa ikende tangani tema kumba musombo inoko kuna bana matriknacha kanga na jere galia but because of karingia wata maguta na besa na bwate na te bakindi ne passenger emia na bwate emia idari ne Nissan naikera ba ase studier aswa gochanga igegete betanga ni mwana mtole iskari anye gwa kuni runomo kanoyo na nento kende doratiga gote denko adu namba ya yesi abara tebe mu musomba kuna bona iga chikafi njira oga agusi na kyukuruga gwiteburo enambe yego ko mwana minto na bakorana tiranto miru musomba kenya sara nganchere igere mambi na bara ko kana nage ndo sabironde onde na bara na bora nyono na bunura ngo na ndo na pasta de tanda kakabuane ina rejera ya bago ikerna na gusabira abantu eke mayano no ayo go tengo ko nita ke tuko gende nkayao aba bari bago cyane de kari bago sete ndi mu gocha mungu ari sokale eko na gochanda amari yo na gochanda amarwaire akona bole chibesa ige na beito ko kwaga abu boko rakiriora kununa nyasate benga tiganto meru musombe kene nyasanga nchira mutomere ka kigo go toma igana nje mateba nyasago seni no mbesa chile chios cyara tukando burwaire gose mara giore bwese ore Kenya ga gukurigo cia sokale gose gusti ta gwikira seri etari Yesu amen ige na mbena buto konye kuriga ga bonye bakora na manguri geke 0711 43 na 43 03 yani in case yo montara tebe ga kimusobo na ko na kiwa na ko genda na kia de ke ko ga ki irole 0711 43 na 43 03 namba ino ta uze screen ya usabu ichirevere nanda kile Safaricom chioka nere gambula ta bantu bakora na Airtel Safaricom chio si chirevere sio kaza ke 0759 41 36 08 0759 41 36 08 ekine kina wajja Safaricom chio basi naro basabira abange sane nabo igoma umwana mitole iskali pande ntoka ndrege pindi gosito kwatigize kinyinga sana atira kwanere nane guchindi kwereri bakari go kubasabira na gukwana maya nabuna nkora ke ko agandre gutuma go jasende na mintange baraka ane rugo tamo yokoru naseni ko buri ho naborange bese iyo onyoro umuntu ko bangere to go ita busago tantani onyoro bese ya mutangire ke yako bangere te muiraneri yes kwa jina la Yesu na teringa lazima onyore ngabone ngo ekaranga koru na bugo sefwe nambe na bugo sefwe kero no ima because kori ndo ranyore ngaki matianko nyumpu ko na bugo sefwe nambe ni pasta no tani ko kwenye buka ni bwate kanisa nate tamasaba nabwate kanisa iga nite teno nebyo pae tewe di ante bema abantu beito mbale babo chabanga inere baberuna Anania na Savia actually omoyo maga ante binga pasta ngo kuborande speaker ibe borande rinchi aga promise bakire tariki ari gocheko mwanya konya eye gete tarikiri akaba pisi akaba mteje finally pakabona iga nande ine ira yete in fact ya bana nyasaye nkora jikare chinde kero musomba ba imokira ya mai mokirega eba ko mokunya ba ko musira so that umwana baro bigendo gete kimi umwana mitole mungu ali na wonsira go chaga abona iga
nabira be barake na sare nabira bo le dia sare mosu mo no ya naro mwana ya karwaro wali America in fact ya kansira kan te pasta tirano to bere 10,000 kira ka kingo sira sega sinsa in fact mna to betega mwana ya kawe kumbe nyasaga nyerete asiro musomba igero mwana gwe igena beito akoira bana banyasaye ngene yo siora barego gote musomba to ruabugo kabo kwana ukuna kurambureire ndawana message yako ndawana mpesa yako ni kwana nga eria michera asesini bade na maana kwenye mtu ya maradi na hata itaba tumire live mugoro na boko na support nyo kamera ningi recorder batumira YouTube ebi ndomire tete moni we ebi moni ekere bikorera somochi manyo monto ngo kwale family aitai ande na rokare bakonyora nkase ngo kirosi ngi buni bikora gotuchanda bikora korera omonto nara barato bangenda se family yenyu nebi togote banga vishimwe katika jina la Yesu ebi ndobire nabole tigwa chinsana ko kero chinsana ko chiko na kwa byo muchi eliyo kondro litinde tirenkeye eliyo kondro litinde tirenkeye eliyo kondro litinde benkeye aliko na Tanzania keye kabisa iko nyakojo iko no kwa chinsana ko kwa byo muchi aide chiko njuka na usene chiko na kwa usene metaro embera ne de kunyo muchi yo ne eliyo kondro litinde tire iko na buchande familia ikinde ngendo nabole tigwa eliyo oto abantu baratana kumenya nk'abantu tunga turange ibiyoto bakora ibiyoto bikona go egiyoto yiko guchaka gocha mwawo iyoto keri getomire esababu yegiyoto tware getomira omuchi oyo amariogi ekere iyoto kera maje mene kyo giko mo amariogi bona go kuri gwe ngageta amariogi yakuje tolioka amariogi ari gendo kieko maite kibangiro ari nebiyoto biseti omuchi ori nga amariogi yani moya mahomana amariogi tina aya ngutumira twarenge amakorominyo okay ikorominyo reriterere esababu yeri ikorominyo abantu batanga bona amakorominyo naro no mo nare na sabe bwango iga amakorominyo ari gutarabuga agonde bya konyora chibesa pakeri 500 lakini aterere igori ikorominyo chibesa chia ogunyira chia terera okonyora tuge korokwa kwene kandi ikorominyo tuwadeliza ikurura disami ngutumeka to disami okonyora muswati ali nkagete akuruka kwetaruo yani unapata mtu ambaye mnaishi na yeye unasema sisikii kukaa kwa hivyo ukuruka kwetaruo disami ili twale utumika tukura Amerika gete unatwara Amerika disami gote ya utaramu abo zinenya sikotira disami riri omuchiyo y'abantu bonse primary komenya muchiyo abana bekero nya batabanire bakira abandi kunya sore bakina irobi bari gotanga yani disami ko okutanya kobera ka taiwe tyare akora kuruka araba ibintu ngo boligo amachari twari gusibige tondo emetinere bono ige eturutumire amachari kera bari bagosiara amachari bati botuko no guturutumbo muchi abana bekeria baiseke mbanyombuya kinyomo bako nyomune kinsareku abana bako mwarebe to yase bakali konyomo amariogi emechando ryoka ebine bintu naboletu ebimoni nakwanire aya oitero mondo para nakwanira nga abarabina babo oitera soka monta ko America ngari ya muteta America kuna baro sanje na roda ochieta America buya akacho mochio ya buya nka Kenya lakini finally gari ya kwenda America iga chite kawa ekamusamba ayigo kaya na baro ba Kenya ba murambere nga no gero jabu to gocha kole mwa isa ndukura ibuli arete gora bonyo roli mungwari abaro ba Kenya na bosete iri remote control na witera ya koraga ari asoka bakire to kwa ndenge ko saboti musomunya sai musomunya wote nana masabu kusama amasabu na rote gete ko kore ayoko ko mbega ki program chema pastor na sebiye namba ege ndokia na gotumire sadaka ya nabu kenda ko musabere ninde ko muchano ko tujito bambe naye ndeni free na boso WhatsApp ya na boso Facebook yani tari swali ndari ya bulu ngoto wekire kolira ninga kwa kolega forense bolinga inamba kuna mtoreri tizamo chia diaspora poliska mtoda Kenya ko kolero WhatsApp ya inafanya ninde WhatsApp no WhatsApp ninde Facebook kera boso Facebook yani okoli kiri Thomas Nyakundi na bokora Facebook na so iro aya koda kwa so YouTube yani okoli kiri Thomas Nyakundi ge kwa the Thomas Nyakundi songs ge kwa Thomas Nyakundi songs
program yana kwa YouTube ne asemi kana ya buni kono moto kabika aleka sana na kwa diri jeki ni kiu jana kwa mpaire wa kuuza kwa diro kuchi mali chobeke ndali kwa kanya kudio wake kwa nyambura mpole ne kwa para rigiri para jeki ni arabe remote ese ndio timeri gose kamera ni to gele biyo ta okay kamera kyo kaboko bobe yale maro kyo kaboko asina beke to remote alafu na kindo cha bantu bakulina akyo toro ki remote yeyo ase kwa bege to ekene kusha bantu bali sikana nyaba ubuno bolimo nini pati oyo ko bate vitali mangana go fochare na mangana yekene nyasandu setia sali so tafadhali cameraman wangu tafadhali cameraman wangu ando asesori nchuga tuzumire kamera ikabisa tororenga remote muna beke to mwana nchuba nikesene ronda mari alafu tumakwana ile video kutie sinto bwate program chintande sana usonga mbali bado kuna kipindi bado itarudi itaingia hewani after pasta amemaliza yes na ndio dribble lakini anyo kwa hivi kama hivi tuone kamera hii yes utazoom na kamera zote mbili maana hii naona inatupa kamera kidogo lakini utatumia zote mbili yes Mr. Cameraman njune kamera hizo abiko kawa ngirianga niki mani dara manganara aya na maana morani umurigiriro no Botis TV beba kamera na ile ikiga ing'oe juu ya stand alafu ilete hapo hivi ili mtu nena vekere tu gaswala kia bonsi mbaka nyanya ndio chana baka makombe kabone gende kia aliko mwencho na botuko na ikanabo mote na beke moni na besesi lakini kana jikome na muno gutoleka kwa Yesu na ligende kono kia chiko busiku ngachakona nomo wow igomone gende kia beke tu iko yani baso ndete no baso nya gitaru sino kwenye ba nyenyeta bakabeka bagasona ikena ntiko mteri wana ande kirengo je gutoleka alingera stumu pastor zaberete na mtege ndo kia beke tu kia mo chana botuko yana ko ya kiba ko beke riba ko nyenyo uigwe to bolo to ko kwase ni to namba ama shetani abakobekera barabigwa ngora ko bara mache yege tolo kwanyu obarabigwa kwa kwanyu bora tubuno kwa nyinto iko ningependa cameraman wangu zoom na kamera tu manake tutairecord tuipeleke pale live kwa YouTube channel yake yes urecord na kamera tu pale ile record alafu waone mtazamaji usipoona vizuri na hii kamera kuna kamera tu ina zoom kuna kamera tu ina zoom alafu itawekwa YouTube utaweza kutazama vizuri kabisa yes ingo zoom ritore kabisa kamera tu erombi yanga gete ekorora inume te mwanya batoro sepie ndio nikabira biara kidogo lakini kaite na kamera tu ngoro leo bia sawa alafu tukiweka YouTube utaweza kuona vizuri tuweka YouTube channel yake bado tutaweka bado ya Otis TV huko imukio generoga huko imukio generoga uikana record kabisa alafu tuweka YouTube na new monta au chakoli igana sina abigire tu remote wana kana abigire tu remote yeri wana botuko mondo kateba na kimoro ya konjo kwa mikemoni ora bana ko tuna mtu bana beke moni na bese na bo mote otukura bango ko sia lo bwa igaba na bana ko lege sia kiao iga sia kiuka simbo chende chira bana ko mjo ko goro na bango nyora nde Tanzania dama dire gina iko yani na imo kio ko gana nyora na segede tama yani remote we ko boko ya ni ya mtai wa murigero ne Botis TV aya na arabona alinsi ana arabona alinsi aya ndi tutalo che komanya na chebede nyera che komanya magara mnara yes bantu barura komu ya sao torusiria sa komu ikiraiga tuganile kwa lika siasa Stella Mike sawa tena kamera poa tumetumia kamera tu hii kamera one ni kama imetupa network kidogo lakini kamera tu imetengeneza vizuri tukiweka YouTube utaweza kutazama vizuri yes na yabono nkore ngina abantu abange yes mwabwatire program ekere twale kubwata eyanga y'umukungu eliente ono musacha kuramira umukungu likabaki kagenda nyoma ya yegome teterena igomo swati oli kwesi oli skale konyora nakunyoma nando seligwa eyanga tinyama twatugende musacha okwete akakirekera ni yanga yawe yasirete eliente igaba swati oli skanda yanga yane yasirete
ine re gasi agitokora okonyora omuntu risikare goteba ng'a nkoigwa amagoro kurunze nkoya Konya kubeta. esumari ekombeta etwerete libaratero liaye tukaburura obusare bw'engiti amaraba y'embere tugakirekerani kuna twakirekerani bono omuntu ori nabo nyabimbete omubere gose nomoibori gose mwako gose munonde okomanya gitari orwari gwaka obabiya nando chaka Osobroire bwabora. gwabura bono amatesa rero dokwanga nyagitachana kichwesa abanyora cyara nyagitari Kochio. aya egento kende abarogi korangara bro muntu kwera para akiye mwana mwana matanga amasaba ngo tukonyari nkoira bare yanga y'umuntu bana korogera koigo kwanya umuntu akara sindu si Mombasa ngegari ya mwa gitaka kora Mombasa eyange ribaire tena bachite bakarusia nyama yesese korde para igo mo egari muntu rwese ko yegendo korde para sesese kuseke moni abarogi bana bara batumeke ke moni ke sesese para mere goitere ke moni ke sesese ba Kule para mama ko gweta te. ya alafu okonyoranga na ore iskari okonyoro abantu bakwete igyo kora korota abantu bakwete nayo bangire goitwa igo muntu uri okorota okwete abarogi barieto mubiro waye kuna barieto mubiro waye bona ite follow ogochigoitwa nekinege nto kuchigosabera tobune mekosi kwa china la Yesu Amen. akingo tebanga bari bari iskari baigwete ngate sabo timu so munyasaye nabo na gutuma isadaka yawe tena nda iguno imtaba sendei Yes. ya kirigo ja simori Ni gabu. na pasta tiranto merkende gaki karagonsagira Kiga ya wonsa. naje nabo bateba nganye undengaro gukurigino aborogi bwaye kwetire sadaka igwa ntomere gocha ebintu byonsi muganere kwa china la Yesu Kristo Amen. Amen. alafu nande gento kende omwana orengo mungaini bana bari bakonya bari ngaba ngaini Mwana ibo ira lakini sha. banyo omwana oli ikera sike dongere ko bari ichara utanta ni otigire skulu bosaigo ari ne kitabu kia to ariko kitabu kile to irire twagere twakisamba twakera sobo sara bari kali ale kolika twaya sobo sara na twaya sobo sara twabukani obosara bw'ingiti ona ngiti eri twamakoreta bono kwani twengesa muganga ositwa no munyana bwo munyamurago munyamosira sege usi ogenda to ingiti engiti ero neko na kopeka chimanu ngo itotole ngiti ya motoya rosio bosara bona nyite de utanta ni umwana nyakete ta soma skuru ta kora ngonya ru mwana gete mutata ngo mwana nale barimo umwana na beri lichara Urego mungaini. uri no bosara bari bari kwana batu twara kwana totumeka twabuganie lisakanizia twasambe to bosara twara mero twate bomu mwana oyo atigere skuru class 9 atigere class 7 atigere form 1 abo mwana ayo kabaki university faide kwa mwana ni arwara kuna gozoli omwana ulio ezira kenya sae nyasango tuli arabata Dozera kina baba. Choti. Va succeed ko koli ngiri bana. nasinya sandu seti nase batati ambale gasinya sae ndandi kusiyengi babantu batoleke bali bakupinga enjiri bagenda kupinga tokakinana Yesu nakyako Barutika mapinga kibenge mane kikire kwa. Pastor God is my sister of mine go very same ini o very kasana ko raniri suari yabu ate ni kindo chinga kichiza chito na chiechi ndoko mwanjira oigure igo ntami ngure igo ntami ro korado tekerete bia ake yako kungena ngeni ya grace ate Mungu wa rehema atupiganie katika njia jina la Yesu amen amen fendi kikwamboka kwa ndenga aba rokiga kibaturi ke na wale mitore katika batore kasileta ya ilia Yesu ngene bara tenga I rebuke any evil altars in my life and my family. Amina pastor ndo chenga bono ebiro biri bata getoba kunere ingana arafu basabire na kintu thank you ingana yono okoba po basomere bite bikomi obaro kirumo kanona by the way it is twani rokane ro part 1 ngoje but to record kwa hivyo inyora gocha kwa ngodi tukwere by tomorrow ambi margo banu ingia kwa tika YouTube channel yake korokonga Thomas Nyakundi songs nande kwa radigererie kienye kwa ranga na kieke by the way mara muna bramba na baranga ineri kwa radigererie na area Facebook akorokonga Thomas Nyakundi songs by no konyora basi utapata hizi story na zingine bado jiria ikireko beko basi bono nare basi tigamba tebi abana banyasaye selita lya Yesu Nyasaye no muyana nda sebire bya nyare ko ngari bagase Otis TV libageria tokire tali lya kawaida na ande ondetaka gerete na nyare kana libaga buneri tori nyore lakini asobu anjani banya Nyasaye twali nyorire na agokira singe jamana maminto bali kinsemo gisiko banyare gotoyigu na abande bantebe nga pastor
for long twatebe gukoigu sana gusiye itu gwakonyera abantu abange ninde goteba nga number 1 nimbate kanisa asakuru kelina ere suneka mutuya suneka na ekanisa ye nyasa onkonye nimbate abasirika na gwetero mu siriko ya muna saberito mwana yakabweno renge barimo musiriko uri akeru akaruga yeko kobore akarwe sawadi buno bore na ncho bore mo bune sawadi na reko boni korere kende nkarwe kanisa ngabeki kanisa nyasa bona bantu ngo chabare na basabera na ndane nengo sabera ndabantu kuruchinse cheisiko gwetera YouTube cyane bari bagweta bakondere metanda nkonyora bari banyore na babune ikwabeka bacha bante nga pasta na konyata YouTube nindage to sabere igo ninde muna bamtu batere ngo beka bari YouTube utanipata pale namba yesi ngo beka bari sala tete kwera libageri insabe alafu nsoma maliko aberoka anyara gokonya bari bate bangamba bwato bwoba rusio bwoba seri talia Yesu kosio gwente kobwa ninje oyo gwente kutwara bwoba ninja sigi njase rocheta karori ninje na regeime ninje na rosibye bitondo ninje na rego tali nemebereri ninje na rego sokia abantu ko nyumba nane ko sokitware nga abandi to beke sanduku mikore moyo wabo sie kabito ko ukende paka twakore meremo bamigwa nyoro butokane to mubere to maitinga na kinaro saiga igoma likaya ngo soma number 1 twakuana nga nyasa na bwate meroberie miya asetore tete nsome kitabu kia Saburi 125 Saburi 125 Saburi 125 tuyubune okwana alabu ile kisongo naboko basomera baadaye kisongo Saburi 125 Saburi 125 nakiaba baba atura soma Kiswahili ya tege usigene ke usiala kwa para wate ko iwa to basomera kisongo 125 egote baiga na ikerere egote baiga ebukwe gotaba abana banyansa bali motoroje kurusika bunga abuo bamosemereti omonene nigo banga buna egetunwa gya Zion getari konyegerigwa korende nigo kereo kegenderete kobao amatuko onsi abamosemereti Nyasaye bana banyasaye nyemore isikari onye kwa mosemereti Nyasaye tori koba amorogi buna nchenya kundi ngo kwana ituko ndio nda abo amorogi andonsi pino ndangiria saba bali international nchena bako genda na arangeri gwe mechie abarogi bachande tabantu na china sabire abarogi to ababwatire ebintu babwate bana korera abantu baguchandira abantu banyasaye to abibwatire to abisambire amen abasembere Nyasaye bange getunu sayo ketari konyegerigwa kereo amatukonzi abagusiba minto na bange mole maje mumbu abande muri America abande muri Saudia lakini mochande getegoro yabarogi aitane yanga yawe yachiete bali gutumeka aitane kera bayirete libertero bayirete bali gutumeka ebintu byose aseri itali ya Yesu etoko bisari koruga se studio ga toko tabando nsi asemore Nyasaye tebirenga bali momo semeretie mo konyegerigwa matukonsi asama gibaino omwana mintole sikaria ntoka ndikona ndiye nchi tawanje kungaini kwanda so muganga omuganga okotebirete eri bamisini ko wende kotebyo musomo Nyasaye yango tomera eri 5 okorega se Nyasaye kwa mako muganga eri bamisini kwa muganga eri 200 oyo mona ngakete ma pastor omuntu agansaberi 200 omuganga nkamwachionsi ebe cyane kanga kwera oriaga tenamo na Nyasaye akarusiri ngeri 2000 ata pastor nchembwatera amasabane omo cyane uriyo kaera bana banyasaye lere metandao abantu baichoira bakora abaganga bakira se metandao mimi ni daktari wa kienyeji mimi ni daktari ndakuletea mke wako ndakupatia dawa ya biashara nitakusaidia tigaba ndorio bakora bako bangaida na watu arenge kwa mkeyemo abaganga abanyemesira na abaragori twange geteke mabarogiaba worde mutanye omwana mitonga ki kore isikaria omwana mutama semeri Nyasaye takwego sanga kinde ga Saudia kinde ga America gakya barongo ngitabare tena no musomo Nyasaye yakundi tigambe tato oke moikalero tebe bono iga na nyoro mo pastor ne okobogo sabirania nyore namba yane ngakere dai pastor sabere getogete twaro musomo tena muna takobere segetore tobwati mo pastor gosabera igore gotu tobwati nona ju president chibwato mundo korokwanga mwati wage
ngo twara baro mundu gete ngokomugambere kina ona nore segete tobwati mundu rabo sabere tobwati mundu rakire nga pastor ngimukari musigone igore igo twara abasomba banyasaye twara tato ke moika Daudi agatwara tato yo ke moika Daudi agatena bakomu ekere goli atia tete kuri Daudi amoite goli atia gaitu na Daudi igo bali bago korigia mbabu ati ngurukorwane kwa jina la Yesu oyo kubangere tokwe ama kwenya ria kubangeire amoira nere ro monyene oyo tebire ukwera sokare togo kwa seri etari omonene na kundio rwete tobekeri kyo borogi ogota ibikorwana iga arionso bangeire amabe aira nere abanyene aseri etari ya Yesu wana Nyasaye bone ngamote baiga egetawe osome getawe ekyo osome 121 egote banga ninyi mokererie amaiso ane gochia ase bitunwa ogokonyo kwane ngaikorarwe iguna Daudi agoteba naimokereria maiso tako imokia maisa agochia sabaganga tako imokia maisa agochia sabaragori imokia maisa agochia Nyasaye nero konye nyakundi chaba mumito na sambe tu akaya kaera kaya itonja sambe tu mito bikaera pi lakini mboni yenye sawa konyire keri Nyasaye yakonyire gwetera abana ba mito mole isikaria boko na kubwato musomenya kudio koboko na gwetera masaba ino koro isiko obosomo nyakudia no kurandi enchiri gusienima aikera bagusi na gukura kera senga onye koromorogi otigoborogi otore komonjira Nyasaye abantu batigoborogi na nyora bande bagotebanga naborogi boyo nganto aborogi mboro oyo rengo nero nyakundi nona arenge ime abantu bakiri bangana borogi boyo no sena yo kweroga tari yo kweroga omuntu naro oteneine bokorigia buna boni ngango kwana ekina rento bekyo borogi aborogi ngo changa bari kibesa eri 100 bata bakibesa echi nchiko yera bosa eri 100 echi tigangi nesto moitakwe ogo togo itangi nesto gokwa eri 100 echi tosereke bona kwa manyagotenga karuna mfungura 10 twaro musombo gote pasta na gotomere fungura na ya 10 korega Nyasaye bona kwanga abantu baru kibe sacrifice cyabo baru ibimwanso byabo bago tantani kwanyora gwakuro tema edine kigwakwa mwana Nyasaye inchaso bwenye na goteba iga Nyasaye onkonyire na inu nkonye buna abantu ba mitomole isiko na inu nkonye buna mole gosema Mombasa mole Saudia bali mole America konyo musomo Nyasaye nyakundi enamba ya nesi ni kwa iru abo 0711434303 0759413608 tabyo musomo nyakundi isaberani tabyo musomo nyakundi getoro kia na ekyo genda go saberania na Nyasaye go ikago senie ndende koira libageri basabere andonsi abwa sore kwa torigereirie bakebire bisto ikeire ndoche nga chimesi kile kingi chona koiro kaga chikona gochoko chaguoka teto ile libaga ayora mboroko boko gocha setoreiga ora mboroko boko nsabe ntebe nkatire china la Yesu kene yosio bangeire kebe keira ne abanyene kera osome kitabu kya Isaya amisinda 17 ego tebanga birwanero binde byosi byabangirwe asogo goita mbikonya baranguru ebiwanero ora memeru abangiru gogokora romemero ndino koragasi na kuambia kwa jina la Yesu ayanyora kibezo ko lyo musara korega se Nyasaye kono ne kisibiti ikomi tawo somegana kwa kagere kanisa gano musomba korega si atata tawanja omuntu ogotanta nikibe chiao chiasira bosa ayo muna ngani simkuru Saudia aga antepasta ngatomeri 200 go Kenya chiaga che nyumba ya mama chibesobera gotoma ko gisoba chigosira lakini ekena jagete ko musabera iganga gotoma chibeza chikaja gukora imirimo abana ba Nyasaye norango na kyo koro musoma Nyasaye studio omusoma kyango tomere sadaka yebwateke korega se Nyasaye I pray for you na bari bagande gotoma gusubira batanga tiganto be go chabo tete gukwana maya sore ayebwate na metera ngatiranse ndikerimbwate tiranse ndikerimbwate bono iga keryogo sendi bona masabana arayango tigoja sore ngatata akore bikone no anyiro otiso connected otisi ayega ekenege tora arwa unajua otiso ne sadaka arwa bantu mabe tumaide chi studio na bako ana studio ne wate bunga lete 100 omago cha gukwana lakini otis otebe ndeti besa na akora dire pastor ko nyaba gusiba ito sadaka arwa ndete studio yaye Otis TV igone na tebe Nyasaye senie na ba mito baragere bambekero ne bantenga pasta etransport ye igo okora kurwa bogende buya Nyasaye senie bo igo aseri eto ya Yesu onde tenda boroko bokoiga igena yora mbura bwa sore
Ramara kabako gocha se studio iga tokwa na maseni tata serieta ya Yesu Kristo na kira soro manene wemeganda abantu bandigere ko Saudia ko aserieta ya Yesu Kristo sibora abana baito Nyasaye bari abana batataniye bekiabo batiga amasomo batigirta amasomo nchira konya abana bamitawa gusi emeika yabarogi gusi na yeregere yo monene emeika yabarogi gusi na yeregere no bari bagotanga barogi boyo tata no bagona gotantania abantu kumbe na bara barogi Nyasaye na sabere bagusi babito oyo le Saudia oyo le America unako ngumera somo tandao au menamure chinguru cha Nyasaye oyo rwarta bwene oyo legetanda bwene chibeze cha kwa makwamire oji sibole in the name of Jesus bora tigesi korega ke korelele sasa ni odiso tibi Nyasaye seni omosobo tatonga ngo chaga abo ebisieri bigoke gitone korete party ya kabere na Nyasama nakorekane abantu bakoywe myaka yose bayigo byabwaho gusiyetoreke abantu batigo aborogi abantu batigo buganga obora go yobanyamusira ebireke bisire in the name of Jesus Bwana mbiyamana Nyasaye wakorama ya ayo kumya seni abana bamitobozi byase bare bawe nama yao na maseni yao no gutoleka kwao na serieta ya Yesu na severi na kuegena Amen. 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 Mungu awabariki. Oyakoro ku Pastor Thomas Nyakundi enka yanere ko kisune kamate asakoro kuliana lakini kanisa mbegeta asakoro kelina mutu yasuneka yasa diabaseni tomerna se chinamba mwairwe program ngo agate muri Jones bigo chaga tomya goikerna asokora die chi. Thank you so much zeni wo morgeri wo TV ko rengenere Pastor Nyakundi nae ira nerioko boko asomo Nyasaye agotigere amasesenia ni orto mungno yo mona tigere ta amasesenia ya somo banio yo mo sebuko atenga atigarti akagosia kasini ne agotenga nkoli rero no mwana one tokwere lakini kero soma marikari ebintu ebine bigakorekana gochwe ase gotenena no musomo Nyasaye anyare kuba kagotenena naye asomo nene yomonya gogosesenia nande namba yao ya nerejwa nerejera abuse screen sitaitoa bado itaka hapo hadi wakati utaisave. Barikiwa sana na Mungu aweze kusimama nawe. Amen. Shalom, shalom, shalom. Tunakuenzi sana. Ade, oh,
Kamuhasa musoniri bagalinde lyabene